Tingin tuo. What? Do you want to assume? Do you want to assume kung pagka? Kono. Malakyalan. It's just a light look, oh. Still working on it. I get better. It just get better and better. Malakyalan. Right? Then, ngaski na malaman kalim, glamalaki, damduman. Wow. Kaksakin chibe. Takal dutugan siya. Awi kong kaksakin God. Wui pa matlas ko sana kayo mata ko pe. Kahit ako. Ilo malap pias lang met ko sana kayo Kenya langan. Tamtal lap kangan. Ay, glamalap Kenya. Tamtal Kenya glamalap. Paging suka macam gengan. Ilo kaksakin God kaya mo wo. Last kayo tuwa na siya. Ilo pe tuwa na siya. Oana penna ke wati interest ke data ka uसे suko luka una in kesla layna ke ka alalal ke unduka nean kat me like share live cast lowos. Well, stand by, it's coming up. Ona along che background je longan map Paul journey. 47 to 62 AD. First century map. Magkababal mata siya. Pinomal lang. Well, una patakong namlu. Ilo, usya unan. Magkusay naman na likiyac kamenan. Wana tangkay kenyal rangan. Inakkayeyac. Finko volume 1 na lang kata. Okay. Working on it. Kaya una rin. How's it? Kaya na. Kaya na sikla pa sa akin. Masikla. Srui Bruce. Paing kong damdahin. Virginia. Sigda lang sifac tuwo ay kulo kaksakin God kasi lang sa siya. Inge pe. Kulo. Kulo naman lang. Digin nga na, men. Wana na las. Triple. Hold on. Genye Srui, fingom dal kang long. Wo. Kum dal akketeyac me. Ving kum dal long. Wana nga mo triple. Kum dal acknowledge pe finko. Kulo man lang. Kaya triple acknowledge lang. Tamtal luyas ngan. Kulo Kenya. Tuwo na siyong kimye. Tuwo na siyong. Rose tan tuwo pe. Paya triple pasan. Kaya wuna. Kulo man lang. Tingin nila kung kana siya siya masyan. Nakat first na met. Kaya kung marangay napnas. Ganun siya kung sukungay. Finko. Kung akollah. Kung first na met.
tingin fuka. Hasta med, kung nga nang pusek, Allemong, alekyamen på sig. mga mo, as masi, bako sa volume ki una, panangaraonan, taga-room singi. Now, Una. kadin mo fast na med, hindi ko ikati. Kada fast na med. Lamalap, Kada fast na med. Na kulo kaksakin gat ke mwet plas matagal. Nikiye pacl, nikiye pelching ya. dalawo, Na wi ko makilin med. Nakatatagal ni room. Ne, mta ko kulo man la pel Kosrae. Ray aluga. Ray aluga. Ray no aluga. Dito na siwas na gawa. Ang tamang las na sil. Mta gyoman. Mwet pas na gawa finanin nem. Nikalin tatak mas las gawa Kosrae ngan. Kulo man la. Tingin mekil. Chem kulo man la. the jam. Kal pangan mwet pas na acknowledge. Volume siya kulo. Sure. Kulo per rose. Kulo man la. Nekime kulo. Tamdan Kenye, sipe tamdan Srui Bruce na Kenye. Pangan may matagal likiyac pacl, ne ke pelching ya. Kadal le chu kaksakin gat ke usie kadin sipe taga akollah kadin long sham al ngolon ko wi sie pite de me ko. No kon na ke man de tu stea pat etako de tu tang ching. E kaya tik interest kan tagal likiyac from not na ke me look to Sunday school pacl, pasyan rio, na ngayon nakata sum usie siyam al ngolon ko nga, whole siyam al ngolon ko, topukyac na dasum na tik interest kan. Meti one of them nagawa, kada nakita na kaya pukran ng cash la. Kada usie un man KahsInKol lowos insang cash la, na patsumrel tik interest kan lenda kan na kaya siya pro. Tugun na pro singan kada taka pa na kaya suko on ka sampram Paing met plas na siltigin na katra mutawaek. Usie slide da jite reorient ikat na ke me pero rhythm si mati interest kalil. You get that? We can't make our last mga tingin eh. Oh, wow. Something like that, yeah. In oil lang silang God, kata we nani ke na thankful at taka na shares ko el shik me either or. Manang kat chuan nam ta na wi nani ke inoy lang silang God el shik me ko el bang kat. Thankful at makat di na ke bang lal tapakayos. Tamlay partner dan, tamlay plan siya. Tapa siya Petrus finanupwa. Art tamlay check up sikra. Even aspect mit kamalgan natin kintabang tang flat makati na get shell lush in a recent days. Siya kadin na kadin be very mindful ba kaya tang singa tagang na sin na kayo mo. Wow. Yung kayo flock singa kadali na ina kadin ako na either or kadin na ako na siya mal yung long course siya pigal me ko pa ito ka akketeyac na kaya rhythm singa. Aragat kaksakin gat ke pela kulo kiye ke acknowledge na kulo shepe pako nenalify tuwo kulo ke shielin sa siya again may lutut kum dele kolak pa ke lane siya kulo malap tamtay lut Charlie kulo malap el supremo pa unso ko nga ke kita na focus na Nawayak le. Apa na pangasak na lawo pe maleong eh. Aw. It's coming. Namnas met plas we could get on in guest na lowos na kat sumner tigin na ke pro. Kulo malap Jarslan met rewa yok tigin na kulo kaksakin God.
Right? Begin. Therefore, no room ke pachinge. Right? Mga fakya, malikalim na pway. Ay, lumalap ka. Ano man nila, kulang malap. Kaksakin God Kulang still. malap kaya effort lumpun rin na background naman. Ale, Heck no, Rick Mugge. It's coming. na wiyak. May class ko sa na mas music class at tinawo o ditutan siya nga ka check na wonyin na. Nakade, mana ka dakla na da song tikin na project mana kayo. Right? Rakamit. Lumalap, Mr. Lipan. And we come in by mwet na kayo ma utyak pedar ki pelsinge. Kaksakin God ki maulas kayo. Now, ana siakla Mr. Lipan na metigat fast na meta. Kat siakla ta kani lasha ki pelsinge. Kat tani brai. Kat svit be wedok lagi pelsinge kat papa tamasin gasao. Ini spelen ngurela kasin kakshaklas na siyum. Kikat mol should be soon. Aw singi kasarap singi. Kat ke orela kasin kulo kakshaklas na siyum. Nalena akalim yelaban Srui lash. Kikat shak na mo ni ke pel singi. Kum should be si chance silash kadin should be awim tanin siyash na siyum. Kum should be pangon kat na kimapay siwaslom. Kum should be si chance si nanaknas na siyash ke. Mana kayo mga tafong leke, kaftuto leke. Kulaw malap na siyum, takum kat, siwas pa isi, sikat ka nalal fung imayan kung ana siya kaya, kung ana siya musingi, ay kumawe pa, ana siya dito. Kikat matayang na ki kaslong kiltu singi, kat nga siya malalap kat papa, kuminanak manas, na ikikat, kikalmin kaslong, kimakat kal ngayak ke, kimakat praikin, katin kan tawal afal na ke, masim le, kaslom na ke. Mayin kumakkalam yila, kaslom chekan falok na yung pisya. Kaslom, ilena, sikatlas ko siya. Was, matalu ke. Mauchak penanelin, inner shell ke munun matsi. Kaslom inutchak, inga nakkay katalgi mas makadash ke. Inga nakkay ka, energize ka, kastom inga inu siya awakening na siya ske, mula siya. Kula malap na siyumgat papa. Kikat, ace ka no yengi ki sipin kastom. Siya kumong yang dari na ke, leksyon na nakkay kat, main kong fakke mas masalom la, yen na kayo wa maluwa dolo taganiwe, kume oye pe asin maslo. Apanang ki proilas ki pelsingi kat lalfungi mo lana sima ki sekeng suak na room in siyak ki matlas na kewa mali Mr. Lipa nila ka kui pelos matyo awayak ki pelsingi mafasta ki kat kadin kan wedok lain kan loang na ke yokshibayan mo singi main pelsi mo ngas fasta ki kata katala safla mo lasha Sinsiya katakana siyesh, lakakatako katle. Sinsiya katakana siyesh, kakatitala kata somna iya tukun mo singi. Maing akkay kat nagilutut pa palash, lutut kun gaslomo. Kat kaksakin kum kat papa. La efin ne ash misen mano si, kum na naurela silin. Kun matakasyak matlalal fungin na kaywa. Inoy na kimrada na said Moses. Folokon al makalami. Ke meto saptas ngalit kosh. Lamat alal fungi silang kung flokan ma, wilal Elijah. Inga na kalam yela makom sang na silos ke masap. Ay beki kasin bala. Ak fon yakle, ke wan gula si fon nandem Jesus Christ ke mon transfiguration. At church loam, siya represented till Peter Paul, Peter James, John, ak kalam ye, la ak wakinge, Panasyak na tatafla misingi ke body of Christ kaya ni in muklerik malom. Nakmas kaya siya pemetlash mamta ke pelin manas talomono. Elos mamta ke emergency ke pelsingi nakanla forskela ke pelsingi fin elos mamta fin wheelchair kamar physical limitation la kat mungsheshim gat papa. You're more fun na. Kung ganak phone yela. Panagat price yung kikashalom. Kuminala na ak foto to yun ang naklalo sa ingan syukum mayen
phone la singi ta kayurum mo ke fan na. Lela pena selos na ke wa mamta ingel bos ke pe singi. Inte wotchak in sukkom. Shipe maurela los kelbos an nakmanas. Kashaluske. Esta muelan menemnem. Esta muelan en wakmatayan kamakul. Esta muelan oana siye finne na ke ushapas ko yev kama. In mo eloskain kalim kela maing yak fofoke. Tembal si makum kia katus forforingi. Arlena yok masya clash. Katchetui daily. Hourly in kan seksum ki kasha nasin met kollar fin felsingi. Ak fusashin gawan met kollashingi. Kat papa na nakbanas. Tawak White House, United Nation, Arab Nation, European Nation. Kamutan fellow we answer eversem. Kat ngasesum kat papa naknas kasha kat. Kasha met kol nukewa. Ingan karangan met lom, talik na tum. Fall na kimakum nangsi. Yok na pa yung siya clash. Paing makat kantakan laki pel singi. Kat finematayin takan na kewa. Katematayin pel na lulisi. Kasi pingkat mwet wangan tuyan ininalasha. Takum kat mo si fan na. Setakin ma fall na ke ininalas. Setakin ma fall na ke. Kayas kasi. Kat ngasesum lalfungin lang may wikat pekil tu singi. Katingi akollah fast na met, nanakmanas, na first na kayo, wow, kaya ma, ngan madalom, hinkol kat, kadinita kalmel malututlom, katingi, sapay katlagin mo na tum Jesus Christ, siya ta kami, siya ta kundan tolo, akalimik kain katang lala, tikimi siya, kalya kay makluk na kayo. In your name, Jesus, we pray. Amen. Lumalap, Mr. Lipan, palang flood na room. Oana manlap tigin ke. Kaksakin God. Tulo kaksakin God yan wigom. Wigom may clash niya matagal dia pe pasha. Alla kaksakin. Lutu tang si may kyak la pe kadin tika ako lang long yak mo mat. Wikishin proy singa nalle. Taka inakas makinigat ke. Takutin lang si kaulan God masis kasi. Kataga inga taga nang gala just bengain in na pa God. Wangin kala nga bina kishin project mo man. Wangin ito manaka mo makin in mo last ke KahsInKol online ministry. Wangin ito valtigin, wangin develop, wangin ito valtigin mekil. Mutawaek tamlin chirli tema. Taga penayin. We met na kayo wine. Fata kayo na last na kayo. Katsi fan na last na. El pa source of life. Along kishin praise nga na kaksakin God kayo. Lakat ni kun pacl. Kat ni kun mo lasa. Tang si makum akalan ka kishin praise nga. Kaya sum na iya. Ki kway sin si pakum siya. Kaya kishin praise. Mana pa sila katakol na. Katito la kada sumna ye. Aro kat true kaksakin God ke. Pro insang ikestal na yun no. Insi pakas makinig God. Kata fast na met tigin. Fast na met. So definas. Kas umaw te fast na kapelching ya. Na pelching na mo siya na ne sumna ke slide. Lewo. 1 week. Okay. Kumlong na pa siya kaya tigin. God kelos. God check na me akfashi makata askenge. Equipment check na under construction. Kozaklinan. It's just gonna get better. Na banangara better in a sense kisipin tikira lash. Kisipin kashalan kat makata preke. Lalfungi kin na malal pa makata akfashi. Nakat me kaksakin kat ki Papat masin kasao ki ashlowosan ki o yesi makatash kenge wangan na pain kenek mga personalit ope mga palakanin mo laga ba nang ala yoksipengan ka we ko share masiluwo malan ka ata
malangkat masiwas pai enen fakikte masiwas pai nakateka pentrali kita la mema mate malangkata pe na panengara iplak ke wala limnistel di mana bagatin kain taka takin kastan kata o kuku nenei kadin kewa ento kaini ibase ke kaksakin kat wiowos pelange me fleng silen kain kolkat fashnamet nga fashafen chalilya glomala tingin kong gulo namna kuya kia background na kadin siba kadin matlas mat takal kia psalos kia kumsam na Hello. kaksakin ita mal lem el isot na siwos ke posing polkat kia kulo malap tamtal genye Ebenida fele eke wo praise the Lord kulo malap praise the Lord Stephen R. Tolene tuwo ay kulo kaksakin God kepel wo kulo malap Stephen Thailand kung patala sa paye acknowledge kum ko Shepe Youngstrom tuwo praise the Lord kulo malap Tanya Mekrai tuwo kulo kaksakin God ke shielen sasya Paing ko waskewa kulo no si waske aru er mana yok shpelo wasin fakak ke kas mutal God kulo no malap ne Tanya Mekrai Thailand che aluga amen kulo tamay and sikra tuwo kulo kaksakin God ke mo lashkewa nangasum neral tamtail Srui ita tuwo kaksakin papagad ke shielen sasya wulana and she was kulacnsap lal siya share kas wulana ngal kum lesu malap kulo kaksakin God ke prewos kulo malap ke aslan met nagaywa manas evin ko was continue ben a proike met nagaywa las Kosrae matingin wana makalamingan katefas na mit nage me slide tamitiget ka nage manas kachibe long tukunge nakatsum nage slide
Right? Tiki umsan ngalong pasek. Kilo man lap. Kate fresh na mit na ke me. Kinokono. Kami tiga fresh na ke an. Pangai. Si ba usia slide dan si ba kes makin gat ke. Kai si fe. Na ke koto. Na ke unit. Na si ba week na. Na kataga na ke si fe na ke man ke tuste. Si ba kalang me. Kaya ay fungum na week gat. Kataga tigin stretch ka dadagal ke. Me. From loche. Eluche. Iptolu mai rekeshen rio Sunday school la sa likiyac ya na ngena kada fast na mit na ke kuno kanun mante si patuste in akyo ke iptolu mai likiyac kami tiget fast na ke ipsinga no kada taka na ke spring third quarter may kisya yok molo siya may kisya yok molo unit shafla si ke koto apange may kisya yok le na enian wukle na Laisin singal ni ke singal tolu bata ko ke unit shafla si lasung. Wana ka dakkalam mengan. Laisin singal ni ke singal tolu katas ke laisin ak singal. May kisya lal David. Siya chronicle longol siya fos singal akot na ke tolu ngol. Na pangan me ip tolu ka pangan marichima taka ip tolu ma tigine akketeyac ya. Ito ka pe ke Sunday school. If you go marshal no lulu, kumesom we aluga church on luluan na Sunday school an pangan marichingan, tigine akketeyac tari tolu kaya. So rewind niya li na me pangan kanun witcha. Makrin lungan mante Tuesday pangan. Topukyac olem siya malilon kos. Na Ngusrik siya pita limekos. Pangan kuno kan luwa makatatak. Me ak fascella wiowos tututang sing. Manakadakkalan niya kat kitax na ke wik na phone singa pangan. Ngan wikom read ke pel singa. Tasak ta Kosrae Topuk mo ngaya moli na phone mainge ngaya tie kaksakin na sin LEUM GOD masya malum mataga na si ke wangin molo. Nas kan si ba wikom read tasak ta Kosrae Topuk mo ngaya moli na phone mainge ngaya tie kaksakin na sin LEUM GOD masya malum mataga na si ke wangin molo. Shenria inoy long silang God pangan siya na ke alunit awiyo siya magsya yok molo maricha pa na pangan siya chronicle longol siya ngalakos na gatong ngol pangan laisinem tolu makatsaka inwi liti sila tigine kaya masimeta pangan fucking kalem mete videlis in makunel akluo akketeyac la efo David el kayavin moli masang itak lang na shell na pangan aktoluan pas musta siya pro inaul and mwet long me sumusta siya pro and aul community loman nung dalang kasi pro lal tigine kaya siya pal ditutang siya ngay alle na kewa in loss met na kewa pangan laisin mak tolu kewik siya kung siya na smosla me siya pro ya yung sa ngaul kat kewa pangan ipshemet mal akketeyac kaya siya lubufen ganausla taka kaya fos siya lakot na isya lead court na pangan me outline mo taka kaya KahsInKol ka standard lesson commentary subtopic siya meta pangan nanan ka na kuluk siya taka kaya fos siya lakot siya may sensyon lang me fos siya me course na siya on course na kaya fake siya pakotin pa ye fos siya on course B na kaya 17 ipshe meta pangan wala nga kalam yan kung kain siya na siya som rewind ya taka ni kaya KahsInKol page lowosan liye maliti siya lang tigin ale wuna pa ya akketeyac na outline siya ba katar makin akketeyac kaya ipsiak lumay akketeyac pangan
Mwe lang fruit siya taka ke fos singalal kos nga long lit kos. Mwe palye sapkinyak arshoyi efal na fliaki katlas. Pangan subtopic tolyo na kay siaklungan na siafla iya pangan. Siya katlas lan lem iplu shriklu ke pangan. Lom nuk mata fos long lal kos nga long liya na siangin shen fos tolyo. Awit las Kosrae pangan from no cheka ya kat me lewi kanon wit na phone siya ke me Mwe Read chilpe shif kai shifengan na inge na ngeta ko inoy long sing lan god nga nakate ya shamal yung lon kos na ko siya long shamal yung lon kos kapashi pe na katkan kapashi pe na ke lesinem tolu shilpe ipladap tolu mataga ke me litise ekaya pangan fintraction pangan rhythm sing Paing pacl rhythm singe wana nga kalami nga sexual tikin na out we got to make us din rama sing masashi si bangera we been equipment na das nga equipment sa jr tikal kal shikta at the end stage katle provide man nga wana shik ko me fin got faithfully na factokol nara siya lo shik ma outline makadarang it's gonna keen semester si kadeta ka summer kota si makadeta ka tukun May da ke chunchula okos kade taka wo na fashionamit tikan malan kada tikan ala le wo na fashionamit in other words la lalfin lokko mai fuko ko iben na fashion fin ka taka na ke pel na ke wan ka association chi now with that being said ka taka na ke me balik tu chengan Topukyac taka ke Sham aling lon kos ngau si sham sa kung naka 3D tuguna reaching an rala si broya naka taga akketeyac ipsrik tolu mai taga kengan ara ke pelching amnash tiging kum kan di marichen Sista ko nga mute ako. Ala kalem. muna Basta met. well ngayon we kum dal riti Sham aling lon kos finas pacl doom urum ke pelching aske shop kun fukun ngol kai fin wang namnas or makin me digital pacl natasan ke pelchingan wana display yakingen ngan Liprea LEUM God at Topukyac tangamanas enina molia laligi minche tanga inche pay na shum molia le tanga mwet kulacnsap ngala lalfungikom kom katlok kemainge pakutin na ship ngaproy na shum ke len na phone Fosha ko rakalamye arata mwet kulacnsap lominingan LEUM the proy log soak na yurum. First megos. Kumarla na wuna share kum nanak manas na share. Yokla na langkalang lom na shilos na kawasya proy na shum. On course. Purong proy log LEUM God long ke ngatang inshu kasha shum. Fosit korsan hakalimye ngapang na sumin pelin o ngaye mayin kom topuk proilok. LEUM God o silakluk LEUM wangin siya God oana kom. Wangin siya ka inaro ritma siya kumaro. Maton fel na kayo wa siya kumarela fata ka pas na sum. Hello sifac kaksakin falatlom. Kom kala na kumara massacre kom magana bakad God kom magana bakad first singal siya liti na si LEUM God la mea kom lang siya ngay naro ang fa akos kom ke insya na phone liti na si inkalансap kom ke insya paye nga fa kaksakin kom ke insya na phone LEUM God log ang fa ke falat lom netok
Fakir lapan lang sikaw lom na sik. Komolia liki loving me siya. Oh God, met filang los tuyak lanya. Siya un met salalal kena uniawi. Met siya tia lawat na siyum. Akom olem God, akom olem, kom siya God sisisla ke lang siya pakoten. Kom mong fushar, kalang, baye, pela na kayo. Forma na siya ke pakomatak, siya kolom na siya ke moliale. Tanga kulacnsap kom oana likiyac eldaro. LEUM God, aro siya main akpayewo lom na sik. Tamay siya sangaya inliye makin ke. Mayen kom KahsInKol akwaye. Kat kilo malap ke kasmol, wanang akalam yan apnas, katsum na ke siya proy, kaksakin kat. O kat flat na lars kat alya shu malap ke kasmol lom makat long ke pelchinge. Namnas katin te long mga na katin alya lalal fungi kom akosten na ke. Wana kashin proy sila David inge el siyak takon molal. Takon na siyak weapon na kat matkuluk katin na kasalomin pel na kayo. O kat flat na apnas si bakas maknigat ke ingenigin mol so ko fun magadak flat chikum ke. Tako kalem ke kasmol lom la arsh ingenik so ko fun. But Jesus Christ siya may trangulas. At broy kaksakin kay Nel Jesus. Amen. Kal kulong malap arship tolu taga nakemariching. Fossin nagelmekos sidbe onkos nagesngal tolu naksafilege fossin lagos nagesngalikos. Me KahsInKol fa mo fos alkosia singal wange tsakta ka fos alkosia wange tsakta kade sangben aliyo fos luwangan. In other words, kade akketeyac fon na fos nagesngalikos. Agat Srui kaksakin ke me pelchinge katka pelie malutu de gana ke sham so kong dana mwet bena rela o yeshi akuluk tile matan fel lal jiven tiki shrelinge uni tawsini nyol pasmos la sham so kong el baga tram kene ya David tokosha David malal pa sham so kong sie pro in chukasho pasop topic me pacl na Kosrae. Na kishin foshin ke singalit korporela Topukyac lem. Katito la David el mwet fagashi. El potokosha luo lan talit na zingat ke the United me matan fel Israel. Tokosha si meda pasol David na Solomon. Tokol na Solomon tukunye sivok longo ma United Kingdom singan fashilik single tribe ngan sumra Northern Kingdom luo tagarela me Southern Kingdom Danfel Juda. The katli in Belgium David elda tokoshaingan lucian yang ngau balarangan Australia magatagali ke context malikiyac kaya kanji be kaluan nila mat fugas David kading die bana ke proy singa na el mat kol si elara la el yana la matena akin chuye ka na ke shuben
inche Paing lal na sin God in the Paing na ke cash. Elito lan fung la kat na shipe pang. Naragat from na shipe na lupre may lutut nga shipe na apply na shish at the same time principles ma tako kaya may lutut siya siyam sa kung ito ka pinakading nenek upfront nga la o iya matevi de lash ka nga usipan na sikung kading galang gala kat na fon na magkulo that's just the panaman pang nature lakom metiga so mi kuya ito yung mga akalam nga ta kading galang gala kadin na pe kadin na David Sivena ita la kat magkulo kat foto la nakadin ta ka alin siya malalain pang nasingat ita la kat na manasipang katash ke 2025 kat som 2,000 years ago 2,000 years ago ma akalim may lan wa kefin sakshin Calvary Kolkata kat som li Genesis nika revelation da na inganikin mole la kasi ben lang silang kat na siya nagawa pa David el ito ke mole la el simus pray so kung lamentation sham so kung in kai fishing kat len mole la protected liki enemy lal nangaka in tun chinga nga okay defeat enemy la ka pa na in siya nga nanakin kosro nanakin pushapas nanakin rap ko nanak o yan na kayo ma taka in siya ka shima nga pa in la ganin why na David Paing na silge belching na sin God in siya kya sil kasi in pricing ito ka na el physically alle self-tem el chivenarella el yana sil chivena kishupin first of all pachipa ka tram ginigre el liak matan na kya to singan el koso el te koso mo na el set up pen rela nanaklal chivena imunia bukul man matan singan koso murder masapak on kosh itak na sil Moses na kawan na tingkat nga Mount Sinai Exodus sa talong may call siya toko siya lang Israel ikanaw sila na yena malito siya gafa mo eloro senses siya wake la metikash mayon met ikash lan Israel kain utak katlas na kaya mayon wawala ta na alle pospe million chikata katil dina engan kun man keshven in shifala chaklal David el malkan na source in casual ngan na takarun kat magain el som wakla rala wawana lapsingan siya mat call siya akli wala ngan so up shivena el tinan chishin na kaya dahil execute pena man pacl David el dinalan first of all toko siya singan na tao siya curse siya matakakat kalam kaya ma-reach siya kaya taka fact mo tao siya ngaw mi siya tao siya ngaw mi siya Israel na fingat kalam na kaya paklan yuklan kat pe fakya kaya ma-reach siya kaya mahal tulog niya lupuvan siya lang siya ba kanaus la malala finan Jerusalem nanti kanaus lang Jerusalem hello back na all back siya ngan bay kalam na kaya siyam so pa na nga David la kat siya nga el kat matang takutin yok lang sila nagadeto ka na kaya ipsimen ngan kading kalam kaya first siya na kaya me limekos proy siya ngan kasi proy siya ngan ka na prayer for protection proin karing proin lang o proin karti pati ka kaya first siya na kaya limekos ngan lipre ya LEUM GOD at Topukyac tangaman na siya inin
tangamana shainin molia la likimi siya tanga inche pa na sium molia la tanga mwet kulacnsap lom nga lalal fungikom Tefi din price ko la ka fi malala katilan long at topuk lan long topuk longel molella eilen pakutin na sil long iplime kosngan el poi to katlan long lipsiya katlan topuk katlan longel lape len molel lape eilen pakutin na sil elen usi pengan na sil mayen el manasya elenin el manasya inin akan sumje sham ton nguli kors fosingela shaklan mit tukaluk ngal David nga mit kuluk kelos fai shakatlat natalo sha akollah push natalo sinunia mit skasho mit enin in onolosi shara masiwos da vingatli fosimet ke sham alngalon kors akalmiange tangamanas enin wanain double to singan tago katkan kunak peke sham shayeng example sham tolngoli kors singala kors wanang ariti pianga katkan sumpena ke shamangawul for singali kors akalemie shamangawul for singali kors akalemie olem ngamanas esgasho long kushin proy kushin non faka ngos kasha singat manefo manas einin elos manas einin David panga kasel David mit kolse tokosha pa patatle 9 siya katlan lipsiya LEUM God Topukyac tangamana siya einin tokosha panga sige non ka mit kol na shafla el patatle ke inche einin el wangen na inche wangen katkan nila David el chvena el wangen source la len chvena tufe bange pointing he cannot do without God, in other words Eleni na napay lipsiya LEUM God Topukyac tangamanas einin tapaltos ngamanas einin wana akalamya sumna ke shamtongul ikor fosingana kor shamangol fosingal ikor shamit ngol foslime kor shamit ngalakor longol shi komeli shamngan dana tapal singan teko manas einin tokosashilan Israel patram siya lipan siya kumni katlian na pala mat flat chinge el patate na infoko ngos kasho taka pa na sikom wana nga likiyac piang siya kat na fon na mat kuluk kaday na nakalimpang na singat that's just the bottom line David el bang na keme katlan molella lan langella likiyac milal len pakutin na sil katlan sangingan na sil mayen me el manasya elinin kada sifena kiepa kat sifena ifin kat makatina inin na kat ngakom mwet na kay wafel na singe kat inin na kasalan kat impel na kayo main kat mat kuluk
Katin na mole lashi run God. Katin na cash. Katin na kadin pro na sin God. Na situation na kayo ma tefidel rela len patatyang na ke kaya kwan God. Nga ko in the same sense katash peke man got sinful matake nature siya nga got iban el nanakin kikiep el nanakin leshik el nanakin oya na kayo wang if in pay na pay kat mata shikat len na ke oya lan kat ke ngon lan kat ingat kate shuk na kading tol lang na kayo makuluk na kayo na makuluk ngayon katsi nga magana pakan tolla. May lokalo kinsiyas nga na kayo katsi las nga magkaya na pakan tolla. Na ina ka din ipas na silwe na fossime da kalimitevi toko salan Israel taga patatle lipshiya o LEUM GOD Topukyac ta ngaman na siya inin. Molia laliki siya ta ngayon siya pa yan asyum. Molia la ta nga mwet kulacnsap nga lalal fungikom. David el nerdo el yange ale tola katsinge el likilya fin fella singe el pai KahsInKol silpe aksasiyella silpe flokonol malen pai mit pai sina sinkat. Ako weapon kat na fun na misya, believe it or not. Kat tramram kin mga pel pakanten. Pel sila mayata meniv siya kustay na kat patatyang na gemasingan. Insiyas, nga nash misya. Nga nash misya. Bottom line on front, when akalimya ke son saptatolu, kat ilan jibay susla, chijas fen akalim. Tevin kat liye pang silan David nga. Mwet lokaloklan ngan pa elelyakin. Elya mail truan na ke, shof mail truan, shvena pakan na ke, mtakin ngan. Katkan liye mangan sim na ta, in the background lakomo, by ke Genesis told you, fall of man, we are in a sinful nature. In other words, kadayin na nagatimpang na sin God. We have no choice. Well, udaga choice last kadayin na nagatimpang wana David. Nakinkanikin mo las kong el siyakat ng long lan topokol lan langel lan molil lan pakutin na siya. Manil me el mana siyainin Fosto siya nakalimita na molia laliki misya. Misya siya nga ilakalimita na kamatlukalo-klalingan. Nga kung kat na misya na ikakada ng vida, that's just the bottom line of front. Wangin mat kain ka na sinful nature siya. Market disobedience to Adam and Eve, we inherit this sinful nature. That's just universally across the board. Pange default lan talik siya shusta ka, met siya shusta na kefela siya. Default mode, nga nash misya. Pangan misya siya, met masampram ganyan kapayapalo. Fosyak luwa siya nga, molyal gi misya, of course. David is physically looking at his enemies. Tangakom, in a spiritual sense, New Covenant nakalamilakat, misya na ikakardan of Eden. That's just default mode na sinful nature sila kumwe. Wangin mole, nega nakat full na, tang na sinkat, siyakat na manas ke makuluklas, ngangan kat ilyak na mole sinan sa mole. Wana nga kalamipin nga, kat kan reading na siyam so kung at the same time, we can get the principle behind this and apply it at the same time. Pakatarang yun kadena na kanwen na toko sa David. Tang na sinkat, lan longkat, Topukyac, lan longkat, lan molikat la, ilan pakutin na siya. Fosyak lungan, molial gimisya. Principle behind it, Garden of Eden. Kat misya,
Kesben nganash misha, kesben makuluklan Adam and Eve got inherit. Sounds unfair, tatena. When Adam siak luata ka misha, one makuluklan misha even shakshina, katin chibamolya. So there, we have the choice. When Adam and Eve, itakyang, in every human being, choice. Shulelangan mwet siya. Kad orek le, kadil din na rekat la wana robot ma. Mana fakya na robot siya nga mo. Kad mweta, instinctively in our being, our inner being, aka shares, udaga our ability to make choices. Pangan mas mashikat la peliki the rest of the animal kingdom. Masima kadin na kan kalam kaya la. Misha siya nga pati vide liye na ke matukalok lang. Machi nga kung may liye pa. We need to look at it in a spiritual aspects. Ngon, nga nash misha. Na even got some liye na flesh, soul, and spirit. Flesh, manos. Makat liya, makat musuka, makat ema, makat feel, makat long. Senses na may kosngan pa konekikat. Manos ingin konek na ke environment lasha. But within that spectrum, outside flesh, inside, there's a soul in every man. Soul singen pamtara imagination. Kung kain imagine mo, kung kain reasoning, memorize, affection. Kadin na kanin the composition man may ta kadin kalam kaya ngosh lal David. Eli physical aspect, eli enemy lal ngan taka. Ang ako, we need to look at inside. When me siyang our spirit was dead in the Garden of Eden. That's our enemy. Our friend, patagayfin shakshina, pa Jesus Christ. Ito ka ralang kenex ko, mawala siya, nanash, ka our spirit to be born again. But doctrines of regeneration, sivil ba mawala. Nisha siya ka-tram-tram ko nga, David is physically saying his enemy is coming toward him. Katlen protected. Ngakom, in a spiritual sense, that's how we need to look at things. In CS, when a room saptal ko shakalim me, mulin nga na ba mula. Katika in physically as David is saying dead, kaya mariching it. O katika in a new covenantal way, in the New Testament, compare ni ke, ka flok ni ke Genesis saptatolula, misha siya ke karda ni vida na pa default lan every single person in this world. At siya fat na siya Nicodemus, matchen lang siya besus na. For siya klung akalam yang molia la liki misha. Tanga inche pa yan na siya. David dilita na pa katsilan. Nangakom si Vena, kat misha, the only way we can be regenerated, born again, we put our faith in Jesus Christ. Example si David check at Sham so kung pa walad fungila run ka chinge mo last role. Nangakom ito ka nage yes singe na pape na kat matala pape na fakyak ke Bible kat matayak Kosrae me fashion na dito dang singe na arshkat chifan na ma ushi mo la singe proof here get 2000 years ago fin shaksin. Mas mga kumin ng kalam kaya pa. We're speaking in a new covenantal spiritual sense. Ngamash spirit finance pa mo yaka. We even got the list salsingan nakatya weapon na Nicodemus. El fosha kaya Jesus lang may chinan siya by susla. Nicodemus
elang ay si beflok na in siya neke ka fakya. Or sige non ko, teacher siya talit na din kat pa, Nicodemus. Katang dito, back to back, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Masapan mo siya kaliye. Litang na fun. But he cannot figure out in a spiritual sense. Nga kung may figure out, mi siya si ma David someone ke mulia daliki mi siya. In a spiritual sense, nakata tepa na li importance ke regeneration, doctrines of regeneration siya. Isus like yang ngon God. Masing yok super. Masing yok na parsipa ka tinadala. Mano si masam-sam kinya mo. Mong la papakayos. Tamlay Palmerson. Tamlay Plainsha. Papa Petrus. Tamlay Jacob. May nga pangla. Pero naftotosum la. Betul la si pangan. Misha luya na sam-sam kinya ka payapal. Misha siya ke karta na vida na misha siya aklunga pa sam-sam kinya ke revelation sa talong siya fosalkus. Yok siya pa kading kalam gala, men misha siya sam-sam kinya ke David el ke fosaklunga. Modia dal ki misha. He was looking at his enemies coming at him. Ang akom, kadina kan look at misha siya meta na misha siya akluwa. Misha siya akluwa nga paano ka improy. When not David nga. Katlan moli katla. In other words, kadina ka din isusla. Isusla siya nga pa me, for laulya ka makuluklar, put our faith in Jesus Christ. Na misha siya siya, kikarda na vida na, eitakla. Misha siya akluwa ka lalain furi siya, fakyak longon siya, fosal course, eitakla pa. Misha luwan na wangan la. Ifo, when siya Jesus Christ, ela makuluklas. Na mano siya nga, eson na kya foko. Mong la, mutul siya bangan, according to Apostle Paul, the New Testament, letter line. Mong na siya na, papapakayos maskya. When matlalal fungina kayo, molya kelem letako. Nakipakan niya nga, when na siete sunong gasaptakos, fosingal tulusngal algo sa kalamye. When Jesus descend in the air, misya mole in Jesus Christ, ketchup, sonol Jesus in kasaw. Pangan makatanda sanon sikiyak niya na. Na misya siya mas fakyak kasapta luongay, vingat te siya susta kya nganman God, nagada som naga misya siya akluo, masamsam kinyak, kya fakyak longol siya fosalikos. Fakyak longol siya fosalikos akal niyang. Elosya siyang ton, elosya furla ligi lalalfungi, elosya maulkin na mafok-fok, met akma siya, met kosro, elosya reginut-nut, elosya alun na kemarsulayla, met kikiap na kayo, angelos palalaw, sulfur ke a sulfur, siya pamisya kluo. Pangan, me reprobate ko, doctrines of destination, predestination siya matram from Kinjatlenik, Victoria. Asan Luyana, Evan or L. Every elect. Ba't na kayo makatil sila lataria? Esom na kaya Evan. Ba't na kayo tena, Arke o yesing ano, esom na kaya
lalain fyrir siya mga riti kaya fakyak longol siya fasalikos. Kat metikat fashnamet na kaya rest of Samsung kung ina ka din liyan na paela. Misha siya samsam kaya foslong eh. Isusta siya nang taga kaya. Manefin, why isusta taga kaya misha siya nga eh. Nakalma kada fashna kaya misha na payak luo siya. Nga ako minanin pang nasingkat. Why na tefidel pang kaya fosyak luongan. El manas, elenen no. Man pange tifall sila much may susyang na kaya. Fella siya nga. Kat na fon naftodo da. Kat na fon na may kulo. May nga nash min siya. Nga nash. Our spirit is dead. Now, kaya era manif ora makulu. Tisope ka na. Nga naltal min siya. And at the same time, manultal start to decay. Since then. Why ba na kat? Kat isu sa nga yalam nga on ko siya na. Since Mapword, mano siya nga fafa na manashla. Every day it's decaying. Manashla. Focus sila kuma pa our spirit. Spirit siya nga pa esom either heaven or hell. We glorified party siya may wikat. Even kat matalal fung. Glorified party siya makadaik daw. Sort na yung kasawa like Jesus Christ nga. Sharon Romana ken mulyak kelenak tolu. In glory. Pakat ntasano. So we need to cam on first two. Mulya likiyac. Mulya likiyac. Katina kan bang na singkat. Man kat misya. Nganash misya. Enan siya mulya. Fola ulya tolal fungi. Nganu me mulya. Yok shubeka din kalim ka. It's not about physical aspects of life. Lalal fungi ya. Kung di ka lalal fungi makumli. Lalal fungi ya taga ka iprusingal siya for shit definition law. Nam nas kan riti na kat first namit na ka aksyafian ko ipluo siya yang eh. Kan men lalal fungi pa kat ito siwos ke masya kat finshak na ka. Ars may akpay lars ke masya kat tiya kindly. Pangan finshak ko. Pangan lalal fungi. Kat likiyac finshak lars na ke mat kat tiya kindly. Kalem kan men lalal fungi pa kat ito siwos ke masya kat finshak na ke. Ars may akpay lars ke masya kat tiya kindly. Kesben lalal fungi lan mata lars meta katilin siwo kelos. Faith alone in Jesus Christ eusye moulsye ma kat enena. Faith alone in Jesus Christ. Tamashim tak fosye katameta. Talban mo misya si mamano singe so mo. Kat na fon ng anash misya. Ngunun may misya. Eke kada na vida na. Ngunun may nga nilan si bay susla. Patako kaya ngonman ka tinilyak na yung God. Ngonman ka tinilyak fa kya. For laudak lalal fungi na. Ngonman ka ilyak na yung may chingan. Indwell in that person. Na kaya may chingan tako. Ntak Greek people bro kaksakin God. Ngonan God ntak sisisla. Kat kalim ke doctrines of Trinity. Kat sifan na papa wenang ngon. Ngon singan pa asun insien pa akmulyak. Matlalad fung na kayo. Rela church ka tram kun musyenge. Kaya nakimalutut. Pa katash ke musyenge. Matlalad fung na kayo pa body of Christ. Baptized to one baptism. Spiritual baptism. One God in God. The organization siya ba God? Sim siya, mold, when ngon about third person in the triune God. Elarsin, met palal nila kayo. Na if in God ngon singante arsin God, nakada was na ni ke like a fire siya makatramram kung kaya fakyak mongol siya fasalikos.
Kata sumne we. Even kat tang lang. Kat Jesus Christ il follow. Para yok siya ka din kalan kaya masing muli la ta nga met kulacnsap lom nga lalal fungi kom. Lalal fungi siyan pakisin. Lalal fungi siyan na ke New Testament la siya pa. Taka ke rep masapta ya fosya. Ko John 3:16. Lalal fungi. Kung katla kimainge takutin na ship. Nga proy na shum ke len no phone. Rata met kulacnsap lom iningan olem ta proy lok soak na yurum. Kumaril na wuna shish, kum nanak manas na shish, yokle na langkalang lom na shilos na kay wasya proy na shum. Kat silbasum na kay physical aspects like David pakatrampin. Elchimus in a physical aspects of life. May lokalok masunol. Elara activity proy oramangan. Elito la katsilan ng longol. Nga ako may taka na new covenant na ke Rome saptalikos. Polil simus Rome saptalikos. Inakela modin nga na pamula. Modin ni kaya misya. May lokalok la kumisya nga pa me. Inche falat. Inche pusor. Inche keus rap ko. Kain mana kayo wangan. Napnas kan riti. Nga kita kan na pay nga kumasya. Muli ni kway singa pa may lokalo clash. Kela ti alme kos fosingalon kos fale. Mga fak paing sang tangon matalin kol mo lowos inti lang ni kwa. Ta lang sila ni kwa line lang sila ngon. Mga na lang siya line lang sila ni kwa. Long may unchi na masamram kinyak ke Genesis 3:15 na basta ka samram kinyak pang maliw nga tekan 20 molini ka mo nga na tekan 20 akala me gange maliw inge line shin na kan me pa ko stia kai na ro wana malang silan lowos sivena ngon elfin kol ko was masapo tie lemfogos long machen Rep malani ko arulena kalim, pake ko show, rep main ko show, lama fok, o yesafal, in masul mukule mataen, alu na sin masulala, inut, asangay, ame, lemta, kaksakin, non ka kesifena, sheli kashikakas, sok, shoi, wawon, and ma oinge kayo. Pangan, o yesima, nga kuminanda ka, when, David, proy na sinkar, ke may lokalok na shish. May lokalok ka bang? Nanakin koso, inut, kaino yangan, kadin na kadin proy na sinkar, katlan es lamangan. Ako ila, oya larsa, takadin, wen natal, ke mo larsa. Pange transformation, pange oye sima ito ka na si kum kading kalam kela. El taka molikat lang elusye ngon lan kad, third person inanin kad, nakadin na in lamaya kinoya lan kad. Na proy matefidel fact nga na ke matlukalok lang nga, papen na nga kuminan taka rin na kayo wada in shike ni moli ni kwaya lasha, molin nga na in payokaliga. Molali pa na shikeni, molan cheese crashing nga in yo kalikniki na medas, kadin sisil sa kyangon. Inme, fakulan nga in kalim, na nginagat pa, kalim sila ke fellowship. That's the sanctification process. That's the, matal si makatrampram kinya kya. Mana pa sila kat sang na fun na mola siya na ke akwaklan gada. Even pangan. Ewangan makat ke, kaya siya nga moli ni kwa in takes over our life. O kaya puro ngonin God. Ngon si barakat molyak. Ngon man kat ma si barakat molyak. Katin taga me, likiyac fin saklalal fin lasa inel. Katin taga proe na siya, wana David lang. Wana David, likiyac lalal fin lala na inel. Na enemy slash nga nem dak so nikigat.
Termin lasha pamit. Of principalities of this world. Pataka Satan il tagay kanaus na naklasha, usiya na nakin kosyo na nakoya sa falling. Il taga line with Christina. In a spiritual sense, il tagay shufekot. When na chisya som na yen may sisya. Kadash ka yen may sisya yen. Fela siya nga yen may sisya pa kadash ka nga. We're soul churning. We're foreigners. Kat fash, el kul kat. El kul kat faka pangon man kating kat. With Christina. Na mesi ma pakyas lan kat. Genesis ni ka Revelation. Pangat compass na tikumo. Kat mata ke fela siya nga. Kat tinaw kay ma fela aro. O katu kay purungo. Aro makatil faket. Genesis ni ka Revelation nga. Manifo, man katara weapon na David nga. Kat pang na siya. Kat pang na siya. Lan me. Lan longkot. Lan topukyac. Lan langkot. Lan molikot. Ilan pakotin na siya. Source lan managay washroom kat siya nga. Nekin na siya fulauliak lalal fungi, ngon kateyac, matchingan tikan na ketokosay siya. Ina na siya susta siya. Molila siya pataga nga. Isusta taga ke lalal fungi. Taga ke fosi mga chakalamyangan. Molia laliki siya. Molia laliki siya. Katiti fosi na kel megos na composition ke fosi na megos pa el pro isukasha. El pro isukasha na ke protection. Safeguard me. So you cannot be protected without being born again. Kat na fun na inensibay shusta ke man God. Kat na fun na wangen evinte katera right choice nga nakadasum na ke misha luosya. Esa misha she meta nganash misha ke karta na viden. Misha siya klua evin wan sibay shusla wana chiche la kalamika som saptatolu nagada som nani kena la line furish ma efur ke selfer netuk mapatpat pangin mi siya klua la Genesis ne Revelation el da kain lang ekat la pakoten na siya lang sikat molikat taligi la line furish ma akketeyac na siya Satan dupuven kuluklal na kayo. Yo yok supeng ako minash ke masing. Yok supeng ako minale kalim ke oye sing. El proi sila David nge ke fosi na gel megos nge. Got the rest of the Sam so kung el taka la kalim nge. El akalim na ke fosi ngel megos. El fosi ngel megos akalim nge. O kom olem God. O kom olem kom siya God. Siya sa kelang siya pakoten. Kumong fusers kalang apay pala na kayo. David eleton na pay katsilal. Eleton na pay lail pakoten nilang siya lel kay nila mana kayo. Desam David ka tram nga kosyo pachipa na winiya mukul tamal pachipa urea. Pelin mayo na ito kamta in mom shell. Mayo na nga tay any mayo na tay lang. Ingat talim tayo siya. Physically net tali. Di masingan konekin na kaya masimang ako minin connect spiritually na kaya. Just imagine that. Apa pataka life inner being large, the way we imagine things, our affection, reasoning large, our ability to reason stuff, memory, our conscience. Mga yokshubagan kalam gala, el affected ba ke sinful nature siya ma, tagay ke karda na viden. Kadina ka niya ba isus lang, ngangan kadini ilyak, kadin imagine ma for God. Affection larsa for God. Reasoning for God. Our conscience for God. Our memory for God. Maningin na tainted our inner aspects kasi ben manash min siya. Mauliak siya ngayon na
If in katila, our inner being is just corrupt. When sinful nature siya. Narin na din issues la, taka na ke akosten man gata, ka 3D for singal siya, na sigilong for singal siya ke siyam sa kong katindi promise, wala yung lamat tefidel fact nga. Lutina siya, o LEUM God, la mea kung lang siya ngay na ra, e ngay fa akos kung ke insyak no phone. Litina siya in kulacnsap kung kenshipay. Ka Trump ke mga David, tagata insya, composition na taka ke insya. Na insya pa kadakalam mo, ngamna pa kadakalam mo, misya mang. Inan siya molya. Kagat molya nga, mana kaywa in our inner being, ito ka na ke in shu mapayalan katin pel na kaywa. When ngonlan kati pen kat, kagat akos malan kata, lemtek sisista na, mana kaywa ngaway kak piyanga, ma tainted ke sinful nature siya nga, emta kekla. Katemtak nan ka ma, katem nan ka nanasin ka. Katemtak me aroma tay wanay mana nanasin ka. Itile taka na ke fleshly living, ay taka in a spiritual sense, managawa ka dara, mansang akfaletje ka. David, jokshipa ka din kalim kela, Royal David nga taka, then ngusrik protection, mailin na nake metlokaluk lang nga. Ngakom taka in a physical, spiritual sense nake our inner being, the way we think of things. Makat non ka ke me nanakla sa inshare toward other people. Nanakin shefalat, nanakin me shekus, nanakin pushapas, nanakin rap ko, nanak oye, leshi kan mangain, pa enemies large, pa nagadin proy, siyakat na nesla mangain. We're in a spiritual fight. Satan nga natakain pushakat, we have our own enemy. When David, toko siya, el patatle ka kusro, el winiya matkalansap sila. El taka kenshipay na singkat, katil long proilan. Wild fact, kat kanshipas muna ke Exodus sapta tulong lakos, foson ko, akalimye, lakat mong fusers, long sikawul, bakot tayo yoklal. David understood that. David understood that. Now, metigat fast na kay luwala lang, kat kantun siya nga, kalme me, toko siya na aliteyac ka tayo, larape mga katil napnas na siya. Nasik ko mo siya nga, la memwet plus ko sa arela, ko iyangan, kadil in fact na siya lo, so katakotin lang kalanyok siya pang. Tako, usi, prana singkat, come as you are na ke, mula lasing nga. Misha siya pa kalami ke foslung nga. Mula siya pa tako ke proy, ke full la siya David lang tako, liyan na pa ila katluang siya pakotin siya pang. Katliyan na ke me siya chronicle sapta lol siya. Forcing a lakot na ke toni will ke liti siya tiki na na. Katela bon tona proy pe na ma David el siya el sum siya am na singkat ketafung na siya langan. Katil spadal pufanchang som ni ke mal anin long siya rala siya mal long ya kisya na siya. In other words, katil topuk proy like David. Ilan na siya. El sumatayak long siya nga siya tagay kasao me for David elita na pay. Lakat siya na siya. Nangakong pena. Masing kat kan kalim ka na pala 2,000 years ago perfect lam suka ta mi shevin shakshin el taka akfon niya lang no phone na makatel walayan ke
Shimle ko prefigure gia ki ge me Genesis tolu singal me gostgana ni ge me feasting it korsland tligi Israel ko me sacrificial system lan talik na din ka ngan sumpa na ni ge Exodus sapta singal luo na ke lam so kuma urat makinyak shas kungan makia tor frame lan talik na din ka ngan ni fifinan itchap ngan me designation tolu masam from kinyak ke Henry tarie me lion sukoa root sukoa willam sukoa point na ke mola shi ma David letta tari tako pena true David God had promised ma true David to ko sashi lal nge an na tuk ma pat pa si designation e pe banget o yan na kayo mo maurike me in the Old Testament at the fulfill Christ keme crucifixion, death, birth, resurrection lala na shet na prophecy masum na fulfill bakit nta sano kat nta sano ku krapa she lenin naman ka she na lenin aktak why na ke shalayak ke fish eat course ke liftikas long do na papa na teneli ke week eat ngaul mai tak yang na shela kadin kalam na puela kat molala si bange akwakin molala kalam tari ke shamsu kunge el ta kaksakin katingena ke kalal paipsyak lungan David el broi siak ke kasha ingen al ta ay kaksakin kum ke kalom LEUM God foson kors na ke singal dole David el kalwini Paing sila in fact likiyac confidence lalo la katsing el Topukyac wang in ore malan when na siya kat kan compare na ke katla le pramashi ke sheka pa to ke force on course na ke singal tolu akalim yang porungo pro la ko LEUM God long ke ngatang insuk karasum mapang na sumin pelin ungaye main kom topuk proila LEUM one share card small letter G one akom LEUM one share card one akom one share ka inara orma shakumara one share ka inara orma shakumara pang matalan ka el sovereign one in matkan one te kan compare yak when a she kat ko when a she o ye fin fella sing like a kat flat chima David el dikel lal fin lal na shilling maton fel na ko washa kum orela e fact ko e passion shum e lo she fa kaksakin flat lom David el lie mang e pena te ko pena ke malutu ke victoria ga din galam ke ar kat shifan the slain lamb el magana painan kaksakin yak el magana painan honor and glory sum na siya kate pas na sin mwet pati fidel fact el kaksakan al ke fos me singal on course na ke singal dole ala kalamila wang kat siya mataka ko singal euro why na katla le premashi ke shake maton fel na ke wa met na ke wa pas na siya e kaksakin kum kole na kumara massacre kum makay na pakad in other words el is the creation el is from nothing God spoke na manaki wataka el from na manaki warekle bangi katsing makay na pamungyang Genesis lo fasit course el form a man from the dust of ground el mungyang na gen nostril lan matchingen rela Adam from Adam shan me shikesh paplan elishla rela form a woman wangin God singe David la kalmi ke chamso kung koinero makatla Abraham ke shake koinero el flakti ki managawa eli managawa wangin ma inka shao ka fela ka ye fela ka in mukla yorol God singe me el omniscient el tamanagawa el omnipresence el ashin nagawa
l'omnipotence, il kaliki manakewa, pati fidel taga akalamiga foson gosna ke skill to luin kaksakan ke akollah. Na ako me ashpe ke machine. Fosin na kalme gas kat pang na singatin molikatle. Protect us from the enemy. Na inge na kekat ash ke o yeshi mai lusina si kum kadina kan KahsInKol min kat mi siya kat moya. That is a miracle. Len na kay wash ma di susta na kay ngon God. That's the supernatural power. Pwede na kalame ke Ephesus fin pa sam logo. Macam for lauliak Syria ki el ngon singan pa usik ko si mga kumarch ke kat ke fella singan kat mole nga nash mole. At the same time, body singing is being decaying. We're looking forward at the glory days. Lenchi may daga ma nga nash kada molyak. So ngayon kasaw. O me mano singa daga glorified. Mano siya when a mano si machisya el molyak kilinak tolo. Kosakri ke basam from ganyan ngay. Pangit kosakri kwan God. Akalami kya siyam sa kung kung purong apray lago LEUM GOD long kya nga tang insyu kya sa siyum nga pang na siyum in pelin ungaya mayin kum topuk pray lag o LEUM wan siya kat wan akum wan siya ka inara or mo siya kumara itaon fel na kawa siya kum orela efat ka pas na siyum elo siya kaksakin falat LEUM kum kole na kumara masakir kumagay na bakat. Nakada tuwin siya nga long likiyac matakan misenge na ke fella siya. Tat na ke karda ni iden atakan misenge. Sat na fay ke mawangin God. Sat na matuwaek. Fat mawangin God. Mange ma taga ke explosion siya. A Bible fat in the beginning God created heaven and earth. Our signs, our liti o yamataga fatmo explosion chibarela. Managawan ka sa fella million years ago. From India. Na papi na ngayon mataga fiti talik natas ke education system fin fella siya. System siya mga kumay na naskya pa. Genesis na Revelation. Par pedal rhythm siya makatask ka. Para ikakla ka din taga mantine ke shen shitba inoy long sin kat kachitba taga mantine ke shen inoy long sin kat kachitba taga mantine ke shen tang kat wana pang yak papakayos likiyac nga shawlash nga mitshawlash nga kail shikme panga makat tasano panga ko sima utak ke ngon kat inkat kaishi ko sakrit siya panga elay matna mekin pushap lang siya makulo ay nga la taga tu sam ke wolacna God pangit ko sakrit lan God kat met nakulo ka kesben pak ng yok lan God kat taga someone wolacna God kolan God na sin felan of kay wakadin taga na ke mapayesing hul mapatpa naro fingat fast na mit na ke sham so kung fosingal siya nga makiye ker me highlighter sin tik nga men nga taga nga riti nga le me limo pangi masima mit kulacnsap na kayo Kosrae na li proikin pel na kayo fosingal siya na taga katwayan na David katinpang na singkat lan nuke na shish. LEUM GOD la mea lan nuke na shish la mea ilang si kadinaro. Kadinakos kensias na phone. Kat proy na singkat kadin kyalim la melang si kadinaro. Nakadinara ke insias no phone. Len niti kat kadin kaksakin
KahsInKol kadin kulacnsap KahsInKol kadin on pronation laniti kot mong when fin katli mo siyenge man I'm telling you kat may lan gat kat kulacnsap lan gat ako mali pakantin mit alallo ke kulacnsap siyeng so are Kufnan na lang ke lom shenria on time Kain kun kulacnsap siyeng Shanga ke mit kulacnsap ke oye siyeng for siyeng ay like dengan litina siksifen litina LEUM GOD la mea kum lang siyeng ay naro yang ayn fa akos kum ke insya no phone litina sik ngan kulacnsap kum ke insya pay Masing taga word per word nga reading amen. Kasi kata ifin kat ke masing wan tafung na las na ke kulacnsap sing ifin pay kat taga ke insya pay. Machima koso wini mat kulacnsap silal. Machima erak insya falat na singkat pasimus masing el follow ke insya pay. El tafung na lal el takali kat kalena kat pakotin kat langkalan singel sang van vlogen yen al kaksakin kalal na yen al taka na litia LEUM GOD litia ngane ton na pai la mesikum kinganaro melong sisikum kinganaro na namanas kasi ngan alle hakos makum sapkin kensiak na phone Litina sik ngan kulacnsap kum ke insya pay. Ya na pay fake. Boss kum kan liti. Evin ngon inkat KahsInKol kum kan spot. Katla shot me discernment. Katla pain kum ke ngon lal. In liena pay. La siya na pay kulacnsap katsing. Men may yasipang. Katash ke may unsiya. Kata may nga showing na uniform yang na may na uniform magayin. Wan no yeshi makatli na ke proy, wan inganin proy, wan inganin me tuyak shaman mapailan kan, wan akketeyac sin siya. May nga warong na may na oror. Akat na may Kosrae. Kat na fun na Kosrae. Pwede ka dito kain archifan, na nakshifan, na inshishifan, na mangon man KahsInKol. Kata ka wala ka din alok na sinsi. Wan na lang sisi mataka ka ngon man ka din patukat ka din niya na paye. Kat lang ka lang yok sima David chifan na likiyac. Walalfung na Paing. If we in that same mode, same mentality ma David ilashkange, kadeta ka alle pray na sinkat kadin alle kyalam ke melang sisilan kat. Kat na fun na ita lang sisilan kat ni. Pataka ka metalong lalikos. Taka ka metalong lu. Kadin lang si katim, may kadin lang si matalan na suwe, nakat lang si kat sifel. Nakadin so market commission ching. Kat ini na mat na kay Kosrae. Kat ini na intuit. Tisipe akollah mwet. Akadin nakes makin mwet din taka na ke mawul sing. Kadin na kadin Kosrae na or makikiyap in church nga. Kadin na pa kadin tuyak or makin masyeme na kalam nga. Siyema akos fos nga likor. Komentar sa kala makuluk siya mus na mata. Ini na kadin tuyak kakay. Aksyo siya metigibat ka bela. Paham ako na siya. Katika musta na, ito lang mga sikya ka, musta na mo, pang mo. Katina lang ka pro, siksin ka, tinikyak na siya, mapay, lang silal, katin kalam ka. Naksya fila, tako. Siya tako kaya ngos, strength. Petition for strength. For singalakot na kaya singalikor.
Tukat na met lokalok lang ngay si bekasyo. Proy siya ke kasyo na nakayel. O God, met fulang in los tuyak lang niya. Ay siya un met salalel kena uniyawi. Met siya tiya lawot na siya. Ako mulem kom siya kat siya sakin lang siya pakot na. Siya pa nakalim niya. Kom mong fusers ka lang apay pala na kayo. Forma na siya ke pakomatak. Siya kolom na siya amulyak. Tangakalan sa pagkomwen na likiyac daro. LEUM God, Russia main akpaye wolom na siya. Tamay siya sangaya in liye American ke. May kom kashiya akuyiya. Kachinga vingat liye na pa kapin shamso kung Eltaga sipa siya kasha in strengthen his life. Nakadayin na masingalin na kayo. Pel na kayo kadin na proy. Impel na kayo. Proy siya by means of communication siya mautaga na si kum, which we can do every time anywhere. When kat ngon si pang. Kat kapas na sin kat kyang ngon lali in God. Il Paing kat kat proy. Ele tatari o yen in la large. Ele tamana kayo. Kat amnishin si pang. Dahil lang siya kain o ye siya matevil lang. Come with a contrite heart. In siya masyal siya mataga syukya siya pang kat siya. Ele tayo na lastari. Tayo kung tagay in siya pa siya lain in siya pa yan na singkat in siya kinanalong na strengthen you on a daily basis na bang layangan, katingan, katpakotin, katlang sisipang elinganin pel na kayo in kasimit na kayo pang si pelal elda ka nakuyikot elda ka nusi miss na sis ele taman na kayo what we're going through right now ali yok malukalok ta ka na sikom dahil katang na mana kayo akonduim el katang la even kung dal follow me kung dal amta ke Elia tasak tanga katang na la phone na Elia taringan be mindful la kuwo si matape na ke oya lukalok ngan in this lifetime tasak ta wala mahalikos fos ko rom alikos fos singal alikos akalim nga somriti na sang pela na gel tikin nan taga na ke tinokon na ke tuste rom alikos fos singal alikos la kayo fagagat pala ke maul singem tasano sik milan lemo ko el pangun got na ke pangflat si makatli ke matchak na las som ke pelf todo som la either or may kayo makadash ke pel singe san ulen follow kal pangun god katingan compare na ke fos singal alikos ke rom sapta alikos alalal mo makat kayo ke pel singe tiena gain lamaya na ke wala na siya kadil fa akkalimi na siya. We're waiting for glory. Wala na siya ba tasanong doctrines of glorification. Inge na as Christian, we need to remain as Christian. Perseverance siya baka din nagaraskan. We remain standing as Christians, as followers of Christ. Ito na, lokalok siya baka daskan in a spiritual sense. Katangyak latari, when Jesus Christ was crucified, dead, buried, El resurrected on the third day. El resurrected ngayon, El kanaus la, misya, El kanaus la, me, makluklan fela. Na silos na kayo, wasa lalalfungi. Isus ta kaya ngamman katsingan pa yun na taka na kaya siyamso kung ngayon kapasikat na kaya misya siya masamsam kinyak kaya stand sa lowos yun ngayon. Kaya nan siya ba Isus ta. Nala, kakketeyac kulacnsap mga taga-fungulkat fos singalalkos ke rom saptalkos. We're waiting for the glory days to come. Mga finsaklakom. Lain siya malasik me kahil pangon God either or kada sonol well almon mapatpat. But at this very moment, we need to remain as Christian. Kada na kading persevere.
tunako. Ukala ke kaslangan, and at the same time being sanctified. Pamatal siya, we are being set aside for the work of God. Na maluo pa ito kangan. Butula siya, ka-glory siya. Either or. Kadina akollah. Akollah. O kumakollah. O kumawla. Kaya malangkat kaya win natal. Katilo malap kaya me oye siya mataka siya akalimye me LEUM Topukyac David. Dali Topukyac pa. Kaya siya pa ilas na siya. Siya na siya wiowos. Wala alfungilas. Katilo malap. Tingin tres ka nga findraklanda ka. First na mit na kaya kuno kan lala. Tingin tres ka. First na mit. Kaksakin game, Mr. Lipan. Kikom ushe samaling along gosh. First sinagate gosh, kastanza sinagate gosh. Oye be stanza action on gitsingadit gosh. Topukyac siya akketeyac lakalem akketeyac si lungwen. Kulopa ki KahsInKol akka na siya kulacnsap. Mga kumakalim yung mayin ana fakloman siya nga ismo manakayagat kasi pen mayun siya pakatas kaya nga. Nara mawiyala bless kaluti si lungwen nga may kuminakanin matlas matakangay pe. Kaksakin kay was kay wa matagawi kat siya nga. Kada fast na met na ke mananak sige tustian nga taka kay siya Peter lemekos. Siyan fak mo Ngusrik. Na siya Peter lemekos el first na ke singal aten KahsInKol advice na sin elders ka finnamet fosh. Nakipidel si Mwe. Et si musleda si Nge. Metiki na Emperor Nero finan Rome in mutawaek na nara persecuting lal na sin met Christian Nge. Inakaw kilos throughout the empire. Kadita kay history lalo sala. Yatolngol kata metiki Peter el yakin mo lala. El yakin mo lala nge. Pataka ke chon saptal kos wasinga lemekos ke longolit kos. Ngalu kun masinga ke Seattle ke Srui. Ke lawakan lembel tolua. Nara elita na ke persecution. Elita na pay first-hand la likiyac ke oyema likiyac ta sen erlo lafa lalan. Na masin galem ke oyesema yet denied knowing Jesus 3 times. Peltolu sepa el lafa ke te pelsina. Ora ke pelsima lo sosun ke likiyac LEUM el siak, do you love me? El siak agabe. Siak lang sil. Na Peter el mauga lang sil. El jut pe kalwo ni siak akluo. Kom lang singa. El jut pe vak mahak lang si kom LEUM. Peluan ke while ma fit my sheep. Melan sang keteyan. Kaslan God. Aktol el siak na molin metal pidan kalem ke lelman floyak na dahil tabokla mo ako ke lang si LEUM nara usiga din diela when malutut ke wik singa samram kun our sin affected us and others o yesima ilarange
el guilty beke. Na ara kilemit pangul ki pangsimeta sang ela lava silalmit. Pangsiak lua ela lava siak lua. Pangsiak tolua ela lava siak tolua. Na katfinlingi na el Moises tawang na malang silek. Nara kil folokle na rik malala. El som tuliti tausin to ulu forla. Instantaneous na kikalan ngan madal. Pangan lapan Moises na silalngan. Whereas katfin compare na kipel si masabay de kyang sin Moses silta ka in kain akalimin sin talik Israel. Tausin to ulu siya misya. Kat separating in na ki masap law na grace. Kat di bela Peter eles magel riben likiyac, whereas Judas el dena el la misya sin el batana ke. Nara later, since then, having learned how to stand firm in an evil world, na hinapidel forla in encourage other Christian keme who are facing pressure to deny their faith. Na when kigalita ka ke makadash ke we are being tested every time. Na kung siyak pesyum masinge kahit si malemelte Srui kaksakin nara kikataka penganalen nge mutawaek, which has been 5 weeks. E kaksakat afin jakin kaksak umayen sima makalemiya ke meto akos fos akos meto akos fos itkos meto akos fos singeul pakipel si masveyak lemnge sesveyak pekat toplaja enina nas keyword singe masamos na fak oinge pakat sang tupuka mun pelsi nga kumrek makin me nanaklasifya na kadef totole pidel lalfing ilaman simiskilata singe ilalfing imal simiskenge tasak tane oinge esakna akmuseyaki enwaki sin matrumwe kisipen ilalalfungi el fake ke Christ. Ana kikatarong pide el actually misye nga tamlilipan ka kum siya mafake kumsiyengian kat kewa kias pa etako in me sang fungul kata si bangan oye na etaka na ninfutin siya uwa kipide alara sim silaring el sim na sin anen audience tolu bal sham na siya mit mata pang elda with force younger men, the church as a whole. Fact to those who stand for Christ will be persecuted. If because the world is ruled by the greatest enemy. Elsia faletena matlokalok silashni. Ke u fakama la yokashik early believers nge elos pula persecution nge ngakom etala esikyak panasyesh na ngakom edin nakatin willingly stand for our faith with patience kadin kain matayang la endurance tuku epalaik pangima bidel again samsam kuna Seuskat me na ke marichi makatash kem singing an kain show screen. Mas ke show screen na ke marichi nge lagat kain ridi ke evin ko flang atari riti na. Lalfungi mapapanti ke pa. Oh.
Namlael, nakmas asistawan masingan sige. Nilangakan siyo screen di ka. Igen fact na met, sisak tu kya masin. Wala. Oana. Sa ek na wo. Ngayon ko na ek pebal di kamit. Kung hindi. Okay. Kaksakin kan. Okay, Kyle. Kyle, bangan me, Mwe Read si makatash kaya nga. Ngayon, Kyle makatash yuk. Nakakatayan arsikip sa talmegos. Unsip na din gat, nga kaya finasiwas mo Elderland Church, nga matitar sipe, nga simit loki kayo klan Christ, nga efa, we base ki wala na si sifa, akketeyac. Nga kaya finasiwas, tagawasin liyang unmat lalal fung isya kadil esot, and bobos, oana si siya liyang unsip natal, kawasin tiya, Sangers agosin in sewo winaro mayen Paing makadil langsing. Ororek lowos diata in mol na siwos akilangsin na lowos in kulacnsap. Nimetorek funmet na sin mwet siya itukot ko sin garangan. Ako sin maskasyak na selos. Akimat shebert falat el sikme ko si fa este vro sharom rom. E wala na sifac kain ifla. Mastimekos. Inoya sena kos met forsen inain sanakun agos met mata. E kos na kayo met fors met mata no kumang nuknukin loyak lan pasisel. E klan sa pasisin siye tamas mustafak kadil line met falet na nakla kalang nasin met pasisel. Ki inge kawasin pasisel ye kawos ye po kala na lankat dahil fa shak kawasyak ki pelil si vena akiye. Sang me forsnyalos na kayo nasil mayin el nanan ke kawos. Kawasin Ngusrik bangan si velasat ka kaya etawi. Devil met lokalok lowos el for oana sa akollah ngut shukok medelan kangla. Tu na kakil lalfung lowosan. Elain almayin ko si tala matlalalfung wiowos sin fela na phone. Elos blaken be kainin kayok ma was pala. Tugun ko was kayok kedin bel nakatlan lang kalang. Si bangon ko was ni base ke wala na lalge ko was kapasyang na sin Christ, elefa akwo ye kawos le, akkaye kawos na kawosin tunaka. Kat palim fin manakawa ne dok mabat-bat. Amen. Napangan Mwe Read si ma lash misingya, kaksakin kat ki Mwe Read singe, naknasuya kataga ni pray lake, bakat fast na kaya kakteyac to tumaasya. Kat kilo malap na simkat papa, Kikastom to kakilala bider na shesh. In kashakat, in tuku kipel mama shafta ka na shesh in kashankat. Yokke molin kulacnsap lash, kamolin chew lash, kamol in sisin silash yun met didiya met lala. Inoana ki katpapal mong yang nakifoko, mol ta kake. Kasingi akmoli kat kirataka indutut ke. Kung akkalemi ki mas masalom inaiselam almegos, lakaslom tsakan flok na irumpisya. Panang katalalfung ikela, pelsikat taka, in lutut kan kaslom. Eklalan mawla sa likiyac, kasakiriklan, rekmaushnaklom, mutawaek workinas, kashikat, wikat inagain, eis malutut singe, enisyungen kat. Kainem, kaden na kasalom, inakatayan na siya. Amen. Right, glamalap. Malutut singe anak yang aritiye, agat pray kenge kat fast namit. Nga kaya finasiwas mo Elderland Church. Kaya singanin emphatically akkay elosin siya me manasla. Kesipen el sifena pite el metlosi ki kayoklan Christ.
na inget la pal aslena as op etaka ke katang la mishaf ke motleni in kain tawi faseng in katang la else kuluklena nara in mutawaek sham kun verloklena ken naksiki ilse mas namit katel vaka met kawak sjauklak nimet ko slut ke mashike upema koske oke oana sa falin sikiyak na siwos manimit lang ka mo sa fal may kayo kan sikiyak na sinmatlalalfungi naralang ako sinengan ako si Pace ke kayo kan Christ ana in maasima el yakin la matsayin kain kayo skatole ka metatela kishbin Jesus Christ ya so misha vinsaksing molgatle sena sish assurance manit ba perfect sacrifice to die on the cross for our sin to ever na yoking an lowos ke wala na lal ever kalemiyak alright vaklein se wona siwos met fin gases kuluk line ko was kishbin ko was fast in Christ kalmen maingi pa ngan mula na lan God on forward. Tiba fak mo katay na siwas fin kayo lalenti make kayo ke elakmas kay busapas kakil simit kalen kanaos tamasap kay si fena isang alinara ma kunen metngiye fakla tajak ta ko fin kayo mayen ko mat Christine nimet ko mayen ke ako sang kulo na sin God lako second in Christ fakla mutawaek tari pelin nanan ko metlan ka ta pananan kayak ometa fin mutawaek yoros mo fakya na sin matsa tiela lalfungi ke Paing sin kata na sam ke faksila ke metawaekos fasakos metawaekos fasitkos metawaekos fasingole ta mas la fak upeta metwoin muliakleng na efokya na sin met kuluk sa salalal fungi kata o ngelos siya kayok mayen paingi malang silan kat na selos falelosin skale ni inaramawo si fena selos siyang nasin kat siya orelos le siya liyang ulalal in pel na kayawa so since God's judgment will begin first among God's own children, napahil fakla, matawaek tari pelinanan ko. Napahil fakla, metlan ka ata pa, enanan kayak meta. Na finne matawaek kiros, mafaka na sinmet siya tiyalalal fungis, kinga talian singan. Na silos matiyalalal fungi ki Paing sin kata. Na fakla, ora met mata eldange ko se liebe ke church lasha elda laske congregation laske pa carry the heavier weight of the responsibility na para pidel alena election samsam kun na ke me elale ke samsam kun na ke inakaye ke okesben molin Christian singa elders nge mama appointed leaders ke church. Kad fin volok la lina ke church history. Kad fin de ke orek masapta singalagas faslongol dolu. Fakla il dal pake met kolin guys si church. Ke pro elalo il dal eselo siyang na yekarangan yaklan lem. Selos filiela lalfung ilalo si. Na pangimit ma sigain lead the churches by what? Teaching sound doctrine, helping believers mature spiritually. Mature spiritually singe kat finnan kan kifaksila lem lipan. Ifa kat shola mat kalansap. Ifa kat finmana kadin
the ramakunesh ka pacl likiyac. Mayan spiritual maturity so na take place. Nara samsam kanyak mo simal vakne equipping believers to live for Christ, Jesus Christ. Efin nars mamatakain kasang lalal fung ilasha. Nga kumin ngata si efin saksinge. Kisikiak taringe. Molan mun kulo si fana natin kat. Mis efin saksinge. So, despite opposition, believers need to live for Jesus Christ. Naroklong na sin met matalash ki church na kayo wange. Because they carried Christ's responsibility and they were expected to be good examples. Nara Peter gel simngel orela me appeal sila nge na sin fellow elders nge. In fact, na sin churches siya nge. El siye apostle na eke naklinya kelos. Peter si na el metlosi ke kayo maorek na sin Christ. El de na we me anachon in kain o yema el witness crucifixion kan mga ta el pala na kel el denied el lavagan lem el deserted as well. Nara usiga din nan kala siye ta kya kanalek siye lavaganol ta kya kanalek kalchuda pang Peter lavagan nara el king ako min te lavagan lemingina king ako mekin me body of Christ misinge we at church in kan advanced gospel singe induti na sinmeta naki pangun yakil len ekin witness in kan testify in kan we be fakakipeng washing ke suffering len Christ nara el mutawaek simusleta silalingan gasha kikayok mali masikiyak nge nara elitala nga kumsinge ekapen sikiyak na sirski aspelma kasensiya kupe kan genik maitakain kasyang lalalfungiya. So as witnesses they could also share in those suffering, personally witnessing those suffering in their own lives. Madel palabe ke mo lalo si Vena. Taka na si Peter len kain neksina me akademi mga manilitala as me mawula na etako ke ilas makle. Peter and the believers share in Christ glory at present. And they would also share the glory when it would be revealed at the last day. Ngatla inkan ngatla pal na second coming singe. Takusin liang un matlalal fungisya kadel esot nine bowos o na sisya berdel liang un ship natal. Narael alana okoku nene kasyanga inkan sikiyak. Kosin tiya sangas. Kosin insewin oro. When Paing makadel langsing. Arorek malowos. Tiyatain mo na siwos. Akilangsi na lowos in kulacnsap. Nimetorek fun mwet na sinwet siya. Itukot kosin karangan. Kosin masikasak na selos. Lemel relaw yange. Kishkasak nge. Alu peka tin longmong yan kawan mwetsi. Akat daka nuti. Den akan sikyakangan alu pe. Nara ki first tu adolo singe ba me akademiyak nge. Kusin liyang matlalal fungisya.
Peter's command that the elders care for the flock of God. Siya me anayin taga eko faxilan lem ke kaslal ilange take care of my sheep. Samo osin si irikin po talal tala. Liang sheep na tik. Kiti sheep na tik. Nara kika chamram get to 10 or to take care of 11 at to pastor. Siya na kay was papasin siya usi. Papasin el pastor siya, el priest siya usi. Na talit na talan pa flockan. Is the believer. Na sirik malan mit mata lashngi pa. Experience lalosan. El dahil ka nga itang liye. They had charge over individual churches and certain parts of God's flock. Ashnak by my dalus kain mutanang ito me troubleshoot ka kalimi ka din loang nake. Idal lepen na shepherd idal call ildange idal kite idal protect idal kafus matlan kat nga dalik na iniwelos. Alo na kayo wa na elders nga inkan kasha matlalal fungi ngayon tunak ka kipel ma me yok masyap mataga na silosan. Nara katama ma elos mutkema kan sikya ka pa wrong motivation. Ke kata mat masroang inkan fak mo ngaujakin kalian sebekat orang lang sila tena pangen ngat si mamut kayak tagemut kulacnsap siya fin met siya in with the right motivation nakadinte ora makat kulacnsap akat asna torgaskas mawika talwushigi makunesha be kamat wiyasha nara pangasiya si pe ma elders kaya kasha para Peter na samsam na press na elders nga they should serve out of love for God. Peter called upon them to make God's will their own, eagerly seeking to please God in it. Na ora pastor nga elder nga idalin ta kaya ni serve their role, serve willingly. Inte maki katena sipe ma katita mo esang wrong motive ko wrong goals na sildala. Main panel fakki kaspela nga mo too often a slate of elders becomes hard to fill because of unwillingness by people in the congregation to serve. Nara fin pa elos tui dilebe kulacnsap na art na sanan mamay kay rufle kay kulacnsap o matikain ale na ars mo din kain akfas sila. Kaya nga samsam kung naging wrong goals pa siya si pema insinsin kanyak mo kulacnsap o inaskya ba. Not for what you will get out of it. Kasi siyak singe inwangan euros. Nga finautsyak eta menasik, menga iske. Amasimain sa ngaulan pa. Our eagerness to serve God. Silala silas ka din kain, tagakulacnsap pa God. Asa alufin en merki. Elders nge, as ka din stipend ko, may dakyang penasilos. Then orela in me, orela elders in kasha bi ka mema, ta kadin kasha kata pela ita kyang na sin kata sin church nge. Na masima fa kek peke nge pa, aspe temptation si kikain si ma mulungeta ko, greedy si kaya na sikyak ke, na get church finances, money maureka ni, minpaya money maureka ni nge, siyangat nget kaya pansang kasha met manas, the poor. Na
inana ke mailos ta regular churches e delta slela tikin in the karangen me akfashian mungumange del anan overseer na del shuk la sia del ka slela padel ta slela tikinit ko sape pangan si example ke mailos sista ke ngan madal sensin si ma sape pa in kain alena metma orala o yenge in kasho in sen kun in de orala metan slalal fongela menale fushesh elja kuluklen ale waryak in kain kiape katle nara pite polta kain na akketeyac elders nge la finne mol faal ka tashik na selos ta temau ita kyang insang kashelos kinga shanam ke tikin pienga sieto mo de tolu fasal ko shakalemi ke tikin in church afakla oy pe tikin ke church in nine met oy emet kaskas siwos elos inti emet mel wine at your rap cooking money met kolan church Arwin makunelos falin akyoke mololos yok na nasilosya inseneng in fakakas eluti the mas fact nikum kaprialin so kya mukulge kom rekmakanal inlong nong yawit e falsi mo to rekmanes molin rekmalal kalmen fact singe pa kya usukuma kumsang plow the file Komenda pe kumin kitel na mwet ma fakakas lan gat tena elia se fin komsang me molo sina se pa kalmen faksinge kita da si fasit kor fak mo kespen simet kolon church liang orek malan gat eninain wangen maetal ilanti reklama ke makunel tia mongsa tia sisin met ne mashai tia siemet lang si and work ka rap ka imani eninain su sigalyaki shamsham lalos na kespen elos ak fosse medin siya na phone si ke masya tia falin tiyak elos arana maingenis manilalos ke nara pelsima kita ka fosikas mga reading ngaya mafal in moliak ek kadin good steward liang pe mama falin akfaliak mulon ke na ensi mataka na kikat shamsham usimolo singana ke ba instead of money il tanga in the focus lalosan ba focus on serving na kasi kikat shamsham ke serving singe in kain kalensap ba eagerness in katinalena express great zeal and enthusiasm alupe matsifin din na pari na ramasi o akfashi para la dele shoslena na eno o wangen maurik leke inenet pange me passion lasha do it with great zeal and enthusiasm in akalemila katlang si luti katlang si me call si ka role si ma daga na siya Musiki ko stiki ka church ke ko slong begin usa pastor nga e smolo enchima enchin pa when they can fall prey to the greedy desire for money in kind somne alagela prosperity preachers nga they can really get caught in this mo laksok mo liat kanin mange araluti lama konfinte usila pange te kan place yaki kom mange te malangat ma pange kata sin ma kadin te push envelope si ma kasikat talfungi ma te malangata nara pasta met kulacnsap mamoliak na siyan be careful with your greedy desire for money. Nasipe sinsinan pa,
Fin pe wangin pe mani na pe preoccupation siya ma danan ka nag-iilya ke mani yan ni katena som me pakanak melutut ma esang fit na sheep with papangan si mamayanan karangan niya ka. Sipe o iya ma kalimira del mo the wrong goals ka wrong motivation mo kaya na del mo wrong methods. Don't lord if over the people assign your care, but lead them by your good example. Mwet ora kumin alena alakay la kum the lame fin mwet makum utukot kumin karanganan. Ora in ma nukewa ma mwet makat mekola kadin be a good shepherd. Elder ain alena lead by example, not force. Okuku nene yakashishik. Lording it over sing asamram kaya. In the forcefully domineering or subduing ma orakin kenik ma ekain cultivate growth inash kapek inash parlan meta dikina kadinurala anan treachery sila nara siberek malanil da pain karangin in wangin abuse ma ka abuse of authority mata me orela hurt some of the member of the flock o yesi maleme lara akademia ke maxinga ul fasanga luna ka leme ko fakla o inget si sel bangun knowledge effect na selos ko si ta lamet kolan met peke na langsina sap na fin met lalos e met lem o elos akademia kana ke washelos tasak tati o ingin maslolos it's a langsin volet elinin ang kulacnsap met ngie esisios fin langsin met masloos elinin ang met fokolos na kewa finne met natin met finne wen natin met el dia takain kulacnsap ay agel el takain kulacnsap sang molal in molalampet pespes pangan example si ma skashak si malemil taka rela nara kikat ace kifaxing malas met kol kadinorela example na wo kikasing humility kadinala na panan faxi fi posisel akilin met wiyasha nakatesyuk met ma me aske circle laja in the kulacnsap ka nakat aske mindset sike being a good servanthood nakate puli met ma katera ke sapka na sin met lasha ka steamrolling meta vaste met fakla kemet shepherd folader chikme ko se vaiste vor sharam room wola se vate kain ifla. Elders were to be shepherds of God's flock, but they were answerable to the head shepherd, also called the good shepherd. Nakat finesom na ke inko na good shepherd siya nga kat som na ke chon singal vasingal siya. Fakla ngamet shepherd wo siya kulan mi siya ke sipa. Ngamet shepherd wo ngaita manatik manatik akketeyac. Na great shepherd siya akketeyac vakla katel akmulyalalak Jesus lem lastik misya elmet shepherd flatland sipa kishbenel aksorye shal in akiya siuleng kawil. The word comes refers to Christ's second coming, when he returned to judge all people
Nakipel si mamasingan si Kiyako. The elders, we matalalfungi, efa ace opilalos. Opilalos on describe mo a never-ending share in Christ's glory and honor. Skinan ka? A reward, a never-ending share in Christ's glory and honor. Katwinan ka masingan, may pesaye, ekan modifedia wikum finepangan. This is a proper motivation for service in the face of suffering and temptation. All believers will be declared winners and will receive a wonderful, everlasting reward. Intralakin pange, source mausi kana sikum. Source manusi encouragement si masima anain akketeyac kipel matakan kisangkata. Nara fakla inoya sena kusmet fortune sanakin na akusmet mata. Ako was na kewa met force met mata. Ino kumang nugdugin likiyac lan pasisel. Kulacnsap sisinsiye. The masamas fac. Katil line met falet na nakla. Kalang nasin met pasisel. Wow. Factual Peter ngayon. As Peter had presented the best plan for household relationship. Kail sigilan fakek si plan si mawimit inkain awi na naklan si nara elaya perela inta silakin papenangan model si ma urek makanyak ke church para vakla met forsa ininain loang nakim eldange na in ace Milo's fact que matelutela matenaran para el fact mo kus mit force ninan snaken hakos mit mata kus na kewa mit force mit mata no kumang nuklugin likiyac lan pasisel pelsima construct art chinge asha pasisel chinge asha na loyalty na ki collectively work together sisin matagay wakal si fan na same rhythm battle rhythm ngarik magin kalmen pangay siye o ye mga matalakat kiwang ninsin nakat tagay ni kal tagay ni fast na met nara also relationships singe el comparable na get church relationships na met force met mata tagay ni on the same page. Naraday ko ito kayo ni pe, akollah kayo, may anong shield siya long pe mata ka na yurolosa. Finally, all believer had a responsibility in the congregation. Matlalal fong inakewa kay congregation siya ka church siya. Asma kunne. Namasi kunne lusngen, kakunesngen, but to serve each other in humility. Kalmen humility singe nagigasing ni sa pa. To put others' needs and desires ahead of one's own. Indiki eninalans matsisaye inan metiki eninalakum. Naraki pole sa mga fact si kaselorela ke Philippi sa taluo fastolun kaya ko relange nimita rakate na ma ki nan ka kesi fen ka ki kon kun song ten ko sin pasisel na sinsie ko sin ti nan ka mo ko sti oligi matnie suk pe mai wona sin matnie etie mana wona shu sifena nara young people should follow the leadership of the older people
especially those who have been put in authority over them as elders. If all been there, done that. Nara me edalito in ins and outs ke mange tafung na madalwala in the kalwania. Nara in turn the elders should lead by example. Bangay si mga kilanak kinga utyak taki makatash kem singi ngaya. Met ngamda na kongokok na sindaliktik ne. It never works. Showing by example is much stronger. Ngatika in fact siyena ngara siyena taliktika. Dahil kaya kasyaula ka liye. Nara efine nga fact la fin nga tera. It's not working. All should actively serve one another. Nukewa na nashke cylinder chifan na. Nara ke Peter Jamjamange elesam Christ. Elesam ke Christ will serve his disciples with humility. Ilara fakya. Komisam ke pelsima el fakla todo me pellala. Elesominando ki bon mweta. Na faket chon singal dolu fasin ke singalit kosla. Matamalu tude. Mtawa kasin siyak nasay Kolkata. Na toplal pail istaul si kaskien del pesin kofsi da kol nielos. Kome nga fingan orela o yasingan kat kan met kol. Katikan di ola niyan met wiyasha akat expect maka de kololos. Ski nga talien ki restaurant Japanese si. Metigim ko sun management kung gana nito intrelo wala na kung kulacns kata di komisyonan nila. Management merke kung sola na ki management school ni kung gana tawag na lang kung di kinente na kung di kan feelings na matin nga. Christ service disciple with humility el ola niyan matamalutut ni. So kastolo tol mo lakos to kan tigat fakla. El tiyan aloang na sin mat insefalet. Ay kalang na sin mat pasisel. Nara inorela point lang kalam. The believer must deal with one another in humility. If because God sets himself against the proud. God er siya el tiyan lang sin insefulen kan sefuleta. Ta eloang na sielos ma pasisel. El tiyan aloang na sin mat insefulet el kalang na sin mat pasisel. Kipukla gilerla chim sapta akos foson ko hilangan tashakta. Langgalang si siya kadelesi. El kan likina. Oana mas na fact. Kadelan ulos siya in sifalet. El sang langgalang na siya siya pasisel. Not only does pride keep people from listening to or following God, it also keeps older people from trying to understand young people and young people from listening to those who are older. Faklad bi de lange. Kimainge ko sinak pasel ye ko was ye po kala no langat. Dahil fa shuk ko wasya kepel el sifena akie. Because God sets himself against the proud and show favor to the humble. Inoya siya na kung usmit force ininain sa nakin ako smit mata. Ako na kayo ang mit force mit mata inukumang nugdugo inloyak lan pasisel. Kulacnsap siya sinsiye. The mas na fa kadel line mit falet na nakla. Kalang na sin mit pasisel. Nara Peter lalle akkelemiyela matlalal fungiya ininain ala na pasisel.
Första mitt naki fakla ilnan ka naki sulpe falen naki len safla me ke pelsi mailange eki mit sherbert fulla del sikme ko se faiste for sharom rume wolacna se fatie kainefla and all those who have faithfully followed would be exalted elose alena toya kinengan lalos engan ke eternal glory singe kadin sang me force nga lash ko sang me force nga los na nakewa na sel mayenel nanan ke kowos bange fasima inda kay nakataye fasima ridi lang na ke iplan pasisela na fashna medin kain fala na ke kabun murid singe Pidel ki matlalal fungi nakewa masyun makayok kamekalye inkain es maginesang na singkat pel nakewa mga sikyaka lo sinde sige mas kalalo si fena nared fakma nakisifela sa ko singasik etawi tevel matlokalo lowos el forforanas ko leon ngut sugok madelan kangla ana faksilang meta matalal fungien nain alena careful watch out na cast all their cares on God. As soldier wait and watch, so believer must be constantly alert for the enemy. Oana ke soldier se matapan niye na ke pelsi may enemy may tako matalal fungi sene nain Ngusrik pel na kewa na ke me matokalo ko. All the persecution facing believers ultimately comes down to one source. Mekayok mamatakain kalyelos yok matalal fungia taka you're a devil na fakla devil is your great enemy. Ashbene sayema orik maganya ginel devil nage. Siba Satan, siba accuser, siba Beelzebub, tarakta kat na kay wala lafa kainel el siya kuluklena el taka sano ilan kanawsan gani klasya. Kishipen wangin kalal inkan lain kaat nara el syuklen kain orela mainak miseye dalik na tingat napangan masimara kadin nga sikyaka nara el fakla paila na me el fakta ke elena el forana sa kula ngut yugok madilan kangla men el tegan lain kaat na le met malasyuka pa elasyuk na ke dalik na tingkada ora pide lala na leksyon ni rela me warning sila na sin matalal fungi kel setan na pa epe na ke akademiya ke so sapta si fasit kors ke faksi ke afak mo na lem ka de siyak sel kumata yetako na setan el tabu ke fak nga 4 na rauni fela Meral 4 rauni fela seeking he or his demons can attack and defeat. Na ora fakatfin shulbe langsi inkain akyoki fakakel siya kuluklena max sapta si fastangul dolun ke longolon kar fakla in pelsen na simet siya ors ngan fok yero ilyak na in wen lolngok uya ke fak Jesus mit Nazareth mek lang siya siya ya kumtakain ka na uskatle ngay dala siya kuman kumpael siya matala na singkat me at siya el kaingan siya fak misle ilalgi met siyan engan fok siya ra met siya de purpur in foko el woyak ke pashala lap ilalgi met siya nara
Musenge kat kanila mayun si makatash kenge Paul el fact mo mayente un mwet si bagat mayunia angan fok yeneng yingo mwet lem wal angan koluk malemi mweta kalan welo shenge. So when believers feel alone, weak, helpless, cut off from other believers, they can become so focused on their trouble that they forget to watch for danger. Ngusrik mag example singe mitla finun sol si tagani fash si tafaile enemy efficient chu ke ma si matafaile perfect bakal men faxingina pangan pelma katafin katafaile ligi matalal fungi wias attack lal si na itaka in various form naletaka elashuk o yege weakest point lan matsi kasi ke mamakan sing sifac le makatsang ke pang temptation, fear, loneliness, worry, depression, persecution mangan. Ora kay wana Peter Paul del kay nina akketeyac mwet na lang likiyac na ke tricks masietan na kay mek fashing Vakla kadin tu na kagel lalfungi lasha tu na kan lalfungi lowosan line al mayen ko si tala matla lalfungi wiowos finvel on the phone elos plugin bekainin kayo makos palangan James elda simple na sin matla lalfungi na fact makimainge esko siyang si fan na sin God ko sin line devil fakarngin ko was Kipel si mga kung na klasya devil enemy sila nga nakade mutawaek kanitala elaborate fakya na masiman ta na si kumapa akketeyac nga tu na kain lalfung ilasha kadin tu na ka si peyok lalil siya kulacnsap elke Shela mweta intafaila likiyac. Manel ke usta na ke destruction. Pangan sipesima me el ke rela manel ke kolla na ke misya. Nara takana sikom ke kat long malutu chingia kadinakla nakla. We really desperately need God's grace. Katenin na pa kalang bakotan sila nge. Mayen Kishaman na lamistaliba na kimayun siya we are locked in a mortal combat with a superior enemy. We need God's help. Kadena na kashalan God. Insang katangal la elja kuluklena. Nara masima makumin na kadinara kaya pa to stand firm strong in our faith. Kalmian pa, kadindikiyan na pa lalfung ilashan in Christ. If mayenel conquer hell and the grave, katangal la Satan dari. And will ultimately destroy him. Nara, samsam lal Paul, teklay ki samsam lal Peter. Paul samsam kunda ke armor, la Mama matalal fungisi ene na ni kuibie nrek magay nilange. Inaksaf simla ko. Leila kalalaplan lemin akketeyac ke kawos masifan na layerol. Kawos kumang may mayon na kayo makalil esot na siwos. Takawos inka into line katashiklan devil. Mayan tiya un mwet si bagat mayunia ang fok yeneng Mwetlem walangan kuluk malemi mweta kalan welo shenge inge kusino kumang maloyak makadil esot nakilen kuluk etako kusya line met lokalok lowos kisafta ye kusetuna etiafleyak nakaskan indaka akketeyac
nasin matalal fungi in stick encourage na inesamla ilos tja makka in kasas lalos ke makka ke may kayo te ilos makaya na pa may kayo katrana siya katitalash pel mit Christian nge scatter all over the world ke pel sima me edal urek may lokalo kesben lal fungi lalo siya tasak tapang at tagakatin tunaka Nara akvalen aksa fifakla tukun ko was kayo kadin bel nakat ng galang sa bangon ko was in ibase ke wala na lal ke ko was kapasya na sin Christ elefa akwoye ko was le akkaye ko was ta ko sin tunaka kat palemfin mana kayewa neto mapatpat amen. When we are suffering we often feel as though our pain will never end. Tasak tapita elusina shesh o yasa se kadindiye paintu na kanalal fungilasha nara fakla in comparison with eternity their suffering would only last a little while while fakla ko siningan ke mainge ko finne ni na nasur ke kadin balinge kesben kainin machke pasus makos kayoke na pangan tagain aksafye tang singe in bangun matalal fungi in KahsInKol in Ngusrik mayin bangun yakos na ge God's eternal glory lana simay takakya God called this was his initiative he will do as he promised if all because all power is forever and ever. Napanganak sa fiyan, may maluti siya ngayon, na vlog na room na Mr. Lipan, pangan kaya siya mga kanikasya lumalap. Tigin, kumong ba siya? Ay, nga kanong ngayon lumalap. Lumalap kiliti na mo mataga. Uy, At siya sila lain misi niyo. Kuno kansingan kumikwe yan na pa, wangan maesib pa. Akyoking akin na usinaon sukulan betas taksis ngayon sang itulla well, atulla sisak ni atulla ditut na bumata ka lumen una nas kanung siya tigin tingko tigin gumlong so na. Mungkin long ya Then Dang audiwan. how art mashi
Kulo malla si stakluk ke onna wo madaga one volume ke pianga kada figure this out. Ito ka now we have to get into the green. The government ke worship plus itu efin momo. Ngai spell singa daga shu kaksakin gat ke mat na kay wa lash kusai madaga we got fashion ke pel singa ka shu kaksakin gat ke Dina kaya ne mo matagal ke siya pita sa tanime ko sa dikin tricycle. Long ali na pa na ni na sin na pa kat na kayo church finan ko sa into ni we we lash met lalal fun met kulacnsap na kayo ke gospel and Jesus Christ into ni na fashion ni. Na when I lakyalan ne ali na pa ako chima ito ko katyalan ke Shikar chimal daga ligefin shakshina, el kat shivena, daga naman mwet. Kat shivena, daga naman mwet. Rekel kuluk eni akel. Fakyak map pukantan kuluk kel. Kanin makuluk na kayo ma, kain liga mo silashne. And in humility, in obedience, in patience, el matang na nafal. Patag kaya ng ketching lag pod pa kasi po ng single to for siya ko define lunch. Napangan mas machije matrin ke o yan na kayo wine daga na paing kaya na sikum nagat artin siya ng kishman lunch si kawin lang ka na sikum. El moli kat sa ma kuluklas wan makuluklal al daga yuwe lang makulik na kayo. We deserve to be on the cross. Al daga fongal lang na kayo kay siya ligi saksin sa kong isyalan si Vena na fe manilang sikat. Now with that said, he put every single person before him. Every single person in this world and likiyac metlakel. Now as Christian, picking up the cross on a daily basis, kadinagal nash mind searching and mind framing. Servant leader. He came to seek and to save the lost and serve others. Na papi na kat nagtulag ng misyon. Kapag na nagkasyam sa kulal, may David Price sa kulal ka Psalm 86. Katiye may uniformity lang kas ngayon takaliye pa na may relationship ko may kapag lang nagka lupit na mo siya kaya nagka siya chronicles up tanime ko o siya chronicles up talong siya for sinalakos na katong mo katiye na pagkapag lang katiye na po siya siya tago kating gawin kaya aro now with that being said interest ko may magkisiya yok molo costly sacrifice magkisiya like David sacrifice katili kapaslan on sukungan we be seems like Paul bidangan in the kamta tili kapas may nagaling fast na kaya dito ka data ka if mo mo ito ka na kaya seems like chairman ya kaya lamentations up sa todo may yok siya sap sa todo kapas pena na kaya lang kalang pakadang yok makatil sang na si David kaya pen insiye masyal la royal like David ngan alam ko nilal interest ko at kula malap kaya mana kayo nga usod pelo kung dago inoy na pelo kayo relasyon from in kalyalom we be me pro in fashion class Tametiki na uskom na ako mindagain na akilin matlas madagali kaya pralos na kaya tigin Artemet? Also tell dahil dagdag woodpecker tuwa pa na ingala akluo ke small in wipa dutukya tulong malap kamalay oti lang na tuwa kaksakin kat wala na lang kalang lat
Srui data amen kilomalla Well, tamtali si Buya Rapapangan, Kulinalu ka, kilo na singkat ke silen sa siya, kaya sulit na maulal, kilo, tuwa praise the Lord, kilo malap kulina. Tamtali si Buya Rapapangan, Imelda, Rupert kilo, tuwa, Maylene Bruce, Dallas, Texas, tuwa kilo, ke fakit na wuwo. Tinggal fakit na metpian, tamay, kilo kaksakin kat ke wos, lan KahsInKol, ke akketeyac, na kalen mga is, and lutukin, o lutusin. God bless you. Kilo malap. Procurator Nathaniel Tuwo, kilo malap. Le Minister Kirsan Alukal, Tuwo na siya, na sinagawa ke kaswala na, kat is ke pensinga. Ne Benita Moses Tuwo, tamta Lisbeth mismo Tuwo, Tigin Pauline Chair, Tuwo na siwos, kilo. Asmalin Chair Tuwo, Terry Sue, kilo malap, kilo kaksakin kat ke mulas kaywa. Pet Aussie, Pet Thompson, Tuwo na kaksakin il siya falakta na ke mulas na kaywa. Likiyac kilo malap. Sunsan Pele Tuwo na siyumbe. Kalpe Tuwo be. Akalim yung mat nga taga kalwani sulalap pa de is pa belang kalwani be. Sulalap na siyubos kaywa. Amtay genye. Kaksakin God. Ebinida Philip. Ekewo. Praise the Lord. Kilo. Stephen R. Dolen ne. Tuwa kilo kaksakin God. Kilo malap. Kilo malap kasluman. Tamlay. Siya yung strong kilo. Tanya Mekray kilo kaksakin God. Kilo malap ke. May nga estapel line taga likiyac pacl sin karingin kakketeyac kaywa. Isang faculty interest kad mapapala taga saman kad uniformity in kalsifan na inakketeyac siya. Kilo tamay. Inge. Siya pa ako nalifay kilo malap. Tamtal root. Alam po mas matagaligya kamen. Kilo malap kaya aslan na nga. Renal finan Kosrae. Tikin chem kung kilo malap. Akaya kung kaya asloman. Tamtal Srui Bruce. Rostan kilo malap. Nekimie Kuam. Kenye. Columbus, Georgia. Srui Bruce. Virginia na Kenye. Kung kilo malap kaya matagay. Met. Nakayagat. Tikiya pa siya. Sana mo yung tagakayagat. Met na kayo walas ko siya, kat kilo kaksakin ko, may siya luman kaya luman, God bless you. Tikin pa nga met matagal likiyac sa los, nga usut pala kung tagal na kaya sam-sam kita kalielan me, program mo kaya proy. Ara pelsi nga usut, nasyong tigin, kilo malap. Malap? Malikalim na pa epekang naman. It's gonna get better. Kaksakin God, sakna syukin na wala. Volume about na syugo ko. But anyways, ikashalan God. Klonsin God kaya taga nakilusya singe, ngan wala Minister Liban, in leksyon na akilin ko na kaywa, mawikat ki malutut mi singe ya. Ala na yok mga personally lutoy lagi siya malingalon kosh, na nakimalutut siya me taga pe mga wi tafo mi singe nga. Napana nga kaya kay kuwos na kaywa, file ba nga elder siya, kaksakin God pala, nga wala Mr. Liban kain daga kiltusin ngayon kain, akfas siya ma-assuros nga, kaksak na nawa, masiluwo, in kain, me, file, tasak tate katparala, katpapaparala. Nga liya na ki, matutisi lal Mr. Liban apkran na ngan long lawn so kung bakotin ke. It was coming very close. Bakotin ng God na siya. Nara masima nga ispeki matutisi mga akalim yung iya. Faksi mataga fak lang akayefi na siwos na kawasin diyeng unmat palal fung isya kadel. Esot na inbawos.
oana si silver de liang un sip natala. Ngama vinga darangan. Ala yok me respect ma met makat kola akkelemye. Mayen mwetale kega dinakilin la. Elos yok shipe, pete met kola mga na ba yok shipe. Kat masi fan na. Nara kivak mo elos inte fan met nasin met siya entrust dia kinage me karangan yaklalo sa mga kan gashikat in gashikat naglumalap kimulutut wo afin siyak makusin kain sombe fakalik ke mulutut ngayon nasin anasim with march goes come in contact with but we go spend a lutut ke mulutut ngayon usain dem lao siya abayan ng naknas spray cash Gashikat, finash masika din na nita peke, akkelemi na sish. Akkelemi ka din wipe ka din chuk penawiyan. Ta masima yok shipe ba ka din katageni. Ana kya akkelemi ke sipi din me korsngen. Ngusrik tuku ke pelsinge mayen. Arena na paisanan mamatakain. Me pressure taliknata siya. Alena pas matakain. Paing kaksakin lasha. Kadin tunaka. God bless you all. Lemsilipan, pangima, paksafla yuruka. Nakat kalige pray. Kay, tigin fast na may kimakiproyan, kulo kaksakin God ke mana kayo. Alright, kay, glamalap. Ana fakla lemsilipan na, metiket fasilika. Man kain relasi praya, fakat fasilik. Kung pray penain makumaswan. Kulo malap na siyumkat papa. Kulo ke komigas sa malutut. Inge kadin kan buita fulao. Inge kadin na kashalom. Inge ni siyungen kat kaywa. Taki fashidik lasha kadin kan molken. Inge kan kalem fakulan ngan. Kimana kayo magat akfasya. Kachetui inchiak. Ki kashalom na sinmetlas siyam dain asher laki pelsinge. Kimutsiyok lena lash mafashtikikat. Kachetu inchiak siyum ki kashalom, in kashametlash, mamanasin mano, physical with physical limitation, disability, kakaino yefaka, etalik natash kametlash mamdaben gaber ki blessing, kat papadamas, kat nisheshum, kumin, kashakat, workinas, nakimana kayo makadin na rin, o kakat lagi kaslom, inak kayekat. Nakmas ke fashidik lasha, kat nisheshum, kumin lo sinful words, kinitugin maunlom. Esa paikatle, nekatle ke kalan ngan talom, kadin katangla mashaf mataga na yurosha. E fineta ka na yurosh mashafa, lela kadin urik makin gasingi, mas la fakoingi. Kulo malap nishum kat papa, ke malutut po makatakani ke lenmisingi. Lela blessings lom. Siwo lomin pladi fesh na kaywa ki fasha di klasha. Kainim kat papa kat lalawang ki wun si fanandum Jesus Christ. Ekat na wiwafak. Amen.